Yesu habarui lione furupero kaba tiba Yesu tendani kamurena Yesu Yesu Takuwa
Macheloni bathu bothe. Olivua. Riko do thoma na mushumo washu macheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Vha ḓo ri farela nyana uri lengi nyana. Nṋe ndo ima fhano a si nṋe vho Albert Ranenyeni, ndi ḓo vha ndo fara vha tshe nḓilani. Nṋe ndi pfhi Maria Radzuma. Ndi ḓo vha ndi tshi khou vha tshimbidza u bva hafha u swika hanefho nda ḓo guma hone. Ndi ḓo vha ndi tshi khou imbela luimbo luṱukuṱuku nga hafha phanḓa, ra vha ri tshi khou vula mushumo uyu nga thabelo. Ndi ḓo humbela mushavhi Vho Sadiki vha ri vulela mushumo uyu nga thabelo. Murunzini wa mukona zokwe otsula utsumba moni hawa tatulu ye orara murunzini wa mukona zokwe Khotsi mukhethwa dzinani ḽa Yesu Kristo mutshidzi muphulusi na muvhavhaleli washu. Mune wanga ri ḓa phanḓa tshifhaṱuwo tshavho tshino tshifhinga. Ri tamaho vha renda, ri tamaho vha khoḓa, ri tamaho vha hulisa ngauri i ṱali o teaho u huliswa, u khoḓiwa, u loshiwa na u luvhiwa hu vhone. Ri fhano muḓini wa Radzuma nga tshino tshifhinga hune ra khou lugisa u fhelekedza muṅwe wa miraḓo ya muṱa. Mune wanga ḽo tsha ḽo tou rali ndi nnyi a ḓivhaho arali u si vhone. Ri humbela nḓivho, ri humbela vhuṱali uri ri kone u tshimbidza wono mushumo nga dzina ḽa Yesu Kristo. A vha vhe na vha muṱa, a vha vhe na vhoṱhe vha no khou dzhenelela, a vha vhe na mufunzi o no ḓo ṋea fhungo ḽavho uri ḽi rindidze dzimbilu dza vhalidzi. Baba, ri a zwi ḓivha zwori ri vha ita zwivhi phanḓa tshifhaṱuwo tshavho, vha ri hangwela na vhuvhi hoṱhe hune ra vhu ita. Nga Yesu Kristo mutshidzi washu ri kumedza zwoṱhe phanḓa tshifhaṱuwo tshavho uri ho mushumo uyo vha u khethaho no hulisa dzina ḽavho. Nga Yesu Kristo ri a humbela, amen. Ri khou livhuwa mushavhi Vho Sadiki u vulela mushumo uyu. Ri ḓo vha ri khou wana luimbo ri tshi khou vhidza khotsi munene Vho Peter Radzuma. Vha ḓo vha vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa vha tshi khou ḓo ṱanganedza vhathu vhoṱhe vha re hafha. Kha ri wane luimbo. Dzhia tshifhinga etshi nda tama u resha vhathu vhoṱhe vho swikaho fhano muḓini uno wa Radzuma. U ḓidina havho u swika zwino ndi zwithu zwihulwane nga maanḓa kha riṋe vha Radzuma. Ndi ngazwo ri tshi vha ṱanganedza uri vha pfhe vha hayani, ngori u ḓa havho zwi a ri leludzela na riṋe ra pfa ro vhofholowa kha mutsiko we wa vha u hone. Zwino nda tshi ḓo tama uri zwi tshi pfhi kha ri imbe ngori zwi ḓo vha zwi khou ri thusa uri ri si tsha tsikea. Arali vha fhumula vha ti du nga maanḓa zwi ri humbudza zwithu zwi si zwavhuḓi. Zwino zwezwo tshi pfhi vha imba ri a pfa ro tsikuluwa. Kha vha pfhe kha ḓuvha ḽa ṋamusi vho ṱanganedzwa afha Radzuma. Shalom vhashavhi, shalom.
nda dovha nda resha vhadzulatsini, mashaka na dzikhonani nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta, amen. Zwino vhathu vhoṱhe vha tshi pfa vha na mupo, ri na mabunga ḽiṅwe kheḽie nga hafha ḽa vha khou ḽi vhona, ra vha na mavhili nga hafha murahu. Vha pfa vha na zwiṅwe zwine vha khou ṱoḓa u thusiwa ngazwo, kha vha vhudze tshimbidza mushumo, ri ḓo vha thusa ngazwo. Zwino vhathu vhoṱhe kha hoyu mushumo kha vha vhofholowe, vha ite zwine zwa anana na zwa Radzuma, vhunga vho ḓa Radzuma kha ḓuvha ḽa ṋamusi, amen. Ndi a vha resha dzina ḽa Yesu Kristo, amen. Tshiṅwe tshifhinga hezwi wa ḓa wo lenga na tshikoloni u fhindula mbudziso dzoṱhe na dzi songo fanelaho, fhedzi ndi a tenda ri ḓo tshimbidzana ndi khou livhuwa tshipiḓa tsho fhiraho tsha u ṱanganedza. Ndi a tenda naho ndi sokou tou thoma navho, fhedzi ndi a tenda dzi marching orders dzi nga vha dzo no vhewa nga nḓila nda khou zwi vhona ngayo dzi dza COVID, ngauri ri khou ṱoḓea ri tshi ita ngoralo. Ngauralo kha ri ye phanḓa na program, ri khou ya kha tshipiḓa tsha vhuvhili tsha muimeli wa vhomakhulu Vho Siweya PC, arali vha tsini vha ḓo vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa. Kurula kube na hina abantu ndele ngori ndi ḓo amba Tshangani nda ṱanganisa na Tshivenḓa, ngori ndi amba na Tshivenḓa. Nahone magona a tshi khou tetemela, ri a zwi ḓivha uri ro ṱangana na zwiṅwe hezwi zwi tshi khou ri vhavha. Ndi tshi thoma nda lumelisa ni xeweta va maseve va ka Radzuma va nga maseve. Mina ni nga yima laniwani loko va ku PC Siweya laha hi nga hlangana namuntlha hi mukon'wani loyi a nga teka le ka Siweya, n'wana ntsanani, n'wana mutuku. Ndo yima ene ndi yene a fanele ku ri yena a yimaku loko a heleketa hina, ku rila ku ve na hina. Se ni xeweta ndyangu wa ka Radzuma, ni xeweta na vuhosi bya kwala xikan'we na vafundhisi va tikereke to hambanahambana laha hi nga hlangana kona laha ndyangwini wa ka Radzuma, ku rila ku ve na hina. Ni nga moxi nkarhi hi ku a na ma swi vona ku va swi vona uri roto ri na dzi bandage hedzi hafha milomuni yatsho, hezwi ri na dzi bandage ri a zwi ḓivha uri kha muvhuso washu a ti dzhii mushumo wa mutshimbidzi wa mushumo. Kha muvhuso washu u pfhi ri songo tshinya tshifhinga. Zwino na nṋe ndi nga si tshinyine tshifhinga nahone magona a tshi khou tetemela, hambi matsole ya karhi ya rhurhumela eka va ka Radzuma na vakomati haningei ha Ndengeza, mukon'wani wa hina la nga teka kona. Mina ni bahamkhulu wa makoti wa n'wina eka Radzuma, mina ni nga yima la, va kona na vafoyeti laha. Se a ni nga moxi nkarhi, xa mina i ku va ni vulavula ni karhi ni yimele, loko va ku va kokwane ni karhi ni yimele va maseve. Va maseve wa hina ha swi tiva
ri khou zwi ḓivha uri u khou ṱuwiwa, mara a hi khongeli na swi tiva swa ku ka fambiwa, mara loko ku famba lava ntsanani lava a va fanele ku ri vona va ta yima amahlweni va karhi va heleketa hina, swa hi karhata ku ri la ku ve na hina. Se va maseve a hi tiyeni hambi swi karhi swi vava, va maseve wa mina a hi tiyeni hi karhi hi khongela. Loko hi karhi hi khongela xikwembu xo xa swi tiva, hi twa ku vava, hi twa ku vava hina va maseve loko hi fambela hi lava tsanani mukon'wani wa hina loyi a fanele a yima phambeni kwele hani nge a xigidi xa n'wamanungu o mara hone a xi swika a xi khou felekedza nne a xi yima a xi amba a xi yimela vakwaxa. Zwino zwi a ri vava, mara ngori mudzimu ndi ene a ḓivhaho, mara ri tshi khou tetemela kha magona ashu, mara mudzimu a ḓivha. Ndi sa tshini tshifhinga ni nga oni nkarhi, kambe ha swi tiva ku a hansi ka dyambu loko hi karhi hi hlaya laha ka Ecclesiastes 5 verse 13, hi le hansi ka dyambu ri nga fasi a ḓuvha, ri fana na zwifuwo. A thi vha zwi vhona zwifuwo hezwi zwashu na zwone u tshi ḓa muya ula wa ri hei ndi tshifhinga tsha ro ṱavha dzikholomo dzi injection. Zwino kha hetshi tshifhinga ri khou fana nadzo hedziḽa dzikholomo. Zwino kha muprofeta Isaya o zwi profeta hezwi ro ḓaho ngazwo, ro ṱanganaho dzi ngazwo, mara arali ra tou rabela mudzimu u a ḓivha, u ḓo ri pfela vhuṱungu ngori ri tshi ṱuwela nga vhana vhaṱuku havha vha fanele vha tshi felekedza rine zwi a vhavha. A ri rabele vhathu vha mudzimu. Ndi nga songo tshinya tshifhinga ndi ḓo vhuyela fhasi dzine la Yesu Kriste wa Nazareta. Amen. Ri khou livhuwa. Shalom vashavhi, shalom. Ri khou tshimbila nga nḓila heinoni, ri khou dzhia zwipiḓa zwo no swika zwina kana zwiṱanu, u bva kha 2.3 u swika kha 2.7. 2.3 ndi muimeli wa malume ishe Vho Mbelengwa Mposi, muimeli wa mushumoni Vho Ramuhashi kana Vho Mulilu, muimeli wa siblings Vho Leonard Radzuma, message from twins Vho Ntambeleni, muimeli wa dzikhonani Vho Mudau. Ri ḓo tevhekana nga u tou ralo, ṱhamusi vha nga tori kuimbo nyana kuṱuku hanefho, then havha vhathu vhoṱhe vha ḓo tevhekana. Vhathu vha tshi khou zwi ḓivha uri ri khou funa u ita hoyu mushumo within 2 hours wo fhelela. Zwenezwo a thi nga vha kandi zwikonisi kana nda vha kanda zwikuno tsho fhedzisela, a vha ḓe vha ambe u ya nga zwe vha humbelwa zwone. Ndo livhuwa. Shalom vasoni, shalom. Shalom vashavhi, shalom. Ndi khou livhuwa mutshimbidzo wa mushumo une wa tshifhinga hetshi. Muṱa wa Radzuma naho hetshi tshipiḓa tshi ḓo vha hone mafhedziseloni tsha u livhuwa vhathu, mara sa muṱa huna zwine ra fanela u amba. U khou tama u dzhiela nzhele vhuhone havho vhoṱhe, mashaka na dzikhonani vhane vha vha hone vho ḓa uri tika afha matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi, uri zwe vha ita zwone mudzimu kha vha fhaṱutshedze. Zwiṅwe zwine muṱa wa khou humbela zwone ndi zwa uri arali havha na tshipiḓa tshine hapfhi kha vha imbe nga nḓila yo teaho,
kha vha imbe ri pfhe dzimbilu dzashu dzo rindidzea. Nṋe ndo imela vho malume ndi nga amba uri hoyu muḓulu Khathu o bebya khathihi na khaladzi yawe Vhe Malwela Vanda. Zwo ri takadza riṋe sa vho malume u wana uri vhaḓuhulu vha ḓo ri tika, honeha ra mu vhona hoyu muḓuhulu a tshi aluwa, ra vhona mishumo yawe zwezwi a tshi khou aluwa. Zwa ri takadza na u lavhelela zwinzhi zwine zwa kha ḓi ḓa khaye. Khathu o vha muthu wa lufuno, muthu wa miswaswo, muthu wa u funa vhathu. O vha sa koni u vha fhira a songo vha lumelisa. Ndi zwe ra zwi vhona riṋe vho malume nga dzi 12 nṋe ndo vha ndi mushumoni huṅwe tshino, a tshi khou ḓa a tshi khou bva mushumoni a vhona goloi a dzhena a ḓa ri malume ndo ri ndi fhire ndi tshi vha lumelisa ndi khou vhona goloi yo ima hafha. Little did I know uri nṋe ndi khou amba na Khathu lwo fhedzisela. U swikela nga madekwana musi mukomana wa tshi mpfounela. Ezwo zwine ndi nga amba zwone riṋe sa vho malume ndi zwone ro vhaisala nga u ṱuwa muḓuhulu washu. Fhedzi ri sedza kha Mudzimu o ri ṋeaho ene, ndi ene ane a ḓivha, ndi ene ane a ḓo ri rindidza, ndi ene ane a ḓo ri funḓedza dziṅwe pulani ri tshi ya phanḓa naho muḓuhulu washu a si tsheho. Zwino nga heneyo maipfi maṱukuṱuku ri khou ri riṋe sa vho malume ri khou zwi ṱanganedza ngauri hu na zwine zwa itea ri si kone u zwi thithisa kana u zwi hanedza. Hone Mudzimu vha ḓo ri konisa, Mudzimu vha ḓo ri farisa. Ndi a livhuwa. Ro livhuwa. Hu na point of correction hafha kha vhamili vha mushumoni. Ho ṅwalwa Vho Ramasuvha na Vho Mulilu, zwino khou pfhi ndi Vho Ramasuvha na Vho Mudzanani. Vha ḓa ngeno phanḓa hezwiḽa zwiṅwe zwipiḓa zwi ḓo tevhekanya ngo tou ralo. Hello everybody, my name is Mpulusi. I said I could come to the funeral because of school and COVID, but I've left a message. My uncle was a good man, and I loved him very much. And I wish I had more time to spend with him. But sadly he's gone. But I hope he rests easily in heaven. Ndi matsheloni vhathu vhoṱhe, ndi vha resha dzinani ḽa mutshidzi washu, amen. Ndi ngoho ro dzhakiwa nga dzi 8 dza May ro vha ro ya munyanyani muṅwe wa mushumisani na Khathutshelo mufu na ene o vha e hone. Ro vha ro takala hu sa sumbedzei uri hu nga itea zwiṅwe zwithu. Ndi khou humbula ri tshi humela mushumoni nga Musumbuluwo, ho vha hu kha ḓi ambiwa mafhungo a munyanyani. I tshi ri ḽavhuvhili ḽavhuraru I think ndi nga dzi 12 a vha khou ya Tzaneen nga mushumo. Nṋe ndo ṱavhanyedza u tshaisa ḓuvha ḽa hone. Henefha vho Tshikovhelelo ndi khou wana khoḽo i no khou bva kha muṅwe muthu a vhe naye a ri Khathutshelo ha ngo vuwa u khou vhaisala na zwino o dzhena ambuḽentsi ndi khou ṱuwa naye. Khathutshelo o mbo ḓi fara founu, ro vha ri tshi vhidzana uri Makhuwa. Ri Makhuwa a zwi khou ita, ndi ri mulandu, ri ndi khou vhaisala ndi u gidimela sibadela, ri ḓo amba later. Nṋe nde ri okay, o luga. Tshi fonela later, founu yavho ri a i tsha fariwa. Dovha futhi nda zama, founu yavho ri yo ndo tsima. Nga matsheloni ndi a vuwa the following day ndi khou ya mushumoni as usual. Ndi khou ya kha muhulwane wanga khou vha ṱalutshedza uri na musi ri na khou puḽana u ita hezwi na hezwi na hezwi. Nda mbo ḓi vha ndi khou vha ṱalutshedza uri mulovha ndo wana khoḽo i no khou bva kha Khathutshelo uri khou ya sibadela ha ngo vuwa. Eyana okay, ho luga. Ndi ra ndi khou humbula u ḓo mu fanela hanefha nga vho 10 ya nga matsheloni vhe ri a ho luga.
ndi tshi khou bva ofisini ya muhulwane ndi tshi khou uyela hafha hune nṋe nda shumela hone ndi khou ṱangana na vhaṅwe vho khotsi muhulu vha ri ndi khou humbela vhoramasuvha ndi vhoramasuvha ndi nṋe ndi vhone muhulwane wa Khathutshelo na ndi ri ndi nṋe muhulwane wa Khathutshelo ndi ri o mpfonela mulovha a tshi ri a khou vuwa u khou ya sibadela vha mbo ḓi ri okay a ri ṱuwe ri ye hangei ofisini ya muhulwane wanga sa zwina nṋe ndi na muhulwane vha swika vha ṱalutshedza vha sumbedzisa uri tshiimo tsha Khathutshelo a tshi khou takadza na zwiṱukuṱuku vha ḓi sumbedzisa uri ri ḓo ḓivha ri tshi kwamana ri khou vha vhudza dzi developments hezwo zwithu ri tshi vho ṱalutshedza vhathu hanefhaḽa mushumoni wa wana uri mudu wa hone vhathu a vho ngo tsha farea zwavhuḓi vhathu vha khou vhonala vho vhaisala Khathutshelo ndi nga ri ndo thoma u mu ḓivha zwavhuḓi vhuḓi ro tou shuma naye nga 2018 I think o vho dzi 1 dza September o vha e muthu ane kha mushumo ha tou lindela u tou pfhi u fhiwa mushumo u nyaga u shuma a dzula fhasi nga tshipidi arali ro lala ro ṋeana mishumo ene a ḓo swika nga matshelonitsheloni a punctual nga maanḓa u ḓo swika nga matshelonitsheloni ne ri tshi sala tshi dzhena nga vho kota to 8 ene vha nga wana o no vha halfway na u fhedza mushumo wawe o dovha hafhu a vha muthu ane kha vhathu vhoṱhe hanefhaḽa mushumoni a tshi nyaga u zama u dzhenelela kha u amba na muthu muṅwe na muṅwe o vha ndi uri a sa khethululi uri muthu u hani kana ndi muthu wa fhasi fhasi kana ndi muthu wa hani tshiṅwe tshithu hafhu ro dovha nda mu vhona musi ri tshi ḓa kha mafhungo a vhuḓiṋetshedzeli o vha a sa o vha a sa lindeli u pfhi mushumo khoyo ene muṋe o ḓo tou ḓipfhara nṋe ndi khou takuwa ndi u nyoniṱenze ndi wawawo ndi uri a tshi funesa badi zwithu zwa fast o ṱuwa ri tshi kha ḓi vha ro mu lavhelela zwinzhi khaye o vha e mushumi wa biko ndi nga ri kha vha muṱa ndi vha Siyana Psalm 23 verse 4 ine ya ri naho ndi tshi tshimbila govhani ḽa dunzi ḽa lufu a thi ofhi tshithu ngauri vha na nṋe thonga yawu na mbaḓa yawu ndi zwone zwi mphumudzaho vha muṱa ri tshi lila a ri lile ro sedza mudzimuni nga eneyo maipfi maṱukuṱuku ndi ri muya wa Khathutshelo u eḓele nga mulalo ndo livhuwa Hallelujah. Amen. Ndo livhuwa u fhiwa itshi tshipiḓa nṋe ndo imela samu ya Thulamela kana vhashumi vhoṱhe vha Thulamela vho ṱangana vhane vho ṱangana vhoṱhe vha swika 2000 na zwithu hezwi ndo imela vhashumi vha Thulamela nṋe ndo vha ndi mungana wa Khathu hafha muḓini ndo vha ndi tshi ḓa tshifhinga tshoṱhe tshetshi tshifhinga tshe Khathu wa vho tholwa Thulamela ro ḓa ra ṱangana ra farana ra vha dzi ṱhama Khathu muḓini hune nṋe nda dzula khawo muḓini wanga o vha tshi ḓa tshifhinga tshoṱhe ri tshi braya ri tshi tshila hu sina na problem ḓuvha ḽe nga dzi 12 Khathu o ḓa ofisini yanga matsheloni nṋe ndi mu vhidza Mushavhi arali ro takala zwavhuḓi ri vhidzana Mudzhemeni a tshi ḓa ofisini a ri mungana wanga ndi kale ndi sa ni vhoni ndo tou ndi fhele ndi tshi ni vhona ndi khou ya Tsanini nda ri a hu na problem then zwezwi ni tshi vhuya Tsanini ri ḓo vhonana nango Khathu a tshi vhuya Tsanini a mpfonela a tshi mpfonela nṋe na ndi kha ḓi vha ofisini a ri ene khou ḓo thoma a khona Vhulelu nda ri a hu na problem nda ṱavhanya nda bva ndi ḓo fhira ndi tshi ni vhona unfortunately ndo bva late ndi sa tsha fhira ndi tshi mu vhona zwine zwo itea zwo no ambiwa nga vhoramasuvha mushumisani thi nga ḓo zwi dovholosa mara hoyu muthu o no pfhi Khathu riṋe sa union no imela vhashumi
u bva tshe a tholiwa a ri ḓivhi khesi yawe na nthihi, na u tou sumba muthu nga muṅwe ha zwi ḓivhi. Khathu o vha a tshi ḓa mushumoni nga tshifhinga, a tshi tshaisa mushumoni nga tshifhinga. Khathu na musi a tshi tholiwa o vha a qualified. Khathu o vha na tizen ya mechanic. Khathu ri tshi amba, nda ndi tshi amba zwa simple, nda ri you always smile and you are actually a good brother to me and you are very, very humble, down to the earth. Are mudzanani, mungana wanga, sivara changa, mushumisani wanga, ari tshile. Rachila. Zwino riṋe sa union ya Thulamela ri pfa ro dzhakiwa ngori khathu na musi dza Thulamela ho ngo vhuya thoma ita mapeta, o mbo ḓi ri ene u ita zwa union ine ya vha na vhuledzani na ḽihoro ḽo no khou vhusa South Africa ḽo no pfi ANC, yo no pfi SAMU. A dovha nga zwezwi zwa vhukonani ra foma tshiṱokofela, a vha membara watsho a sa fhidzi, o ḓi vha a khou ḓi tamba na riṋe tshiṱokofela. Ro vha na lwendo luthihi fhedzi uri ra lu tshimbila ri ya Tzaneen, ri tshi khou humbula uri ṋaṅwaha ri ḓo ḓi bva ra ṱhamusi Mpumalanga, mara ri khou tenda uri ndi nyimele dza mudzimu. Riṋe ri na khathu ro vha ri na iṅwe phurogireme yashu vho yo tshantsa, ngori vhathu vha tea u tshantsa vhutshiloni, yo no pfi Footspore. Ri khou tevhedzela phurogireme ya Mavhuri yo no tamba kha SABC 2, ine ri ya ita ri tshi bva ri tshi henengei Vho Thathe, hu tshi khou tshimbiliwa hu khou exploriwa. Ri ḓo tshimbila ha takaliwa, ra dzula zwavhuḓi, ende muṅwe na muṅwe vha tshi vha na bodo yawe, vha tshi bva ene vha bva na tshibodo tshavho, ri ḓo ṱangana henengei. Zwino riṋe sa SAMU ri tshi khou zwi amba zwi tshi bva mbiluni, ro vhaisala vhukuma nga u ṱuwa khathu. Sa vhathu vha tshiṱokofela ro vhaisala nga u ṱuwa khathu. Sa Footspore ro vhaisala nga u ṱuwa khathu. Mara zwine zwa vha nṱha hashu a huna tshine ra nga ita tshone ngauri u ḓivha vhone muṋe musiki wa ḽiṱaḓulu na ḽifhasi. Na nṋe ri khou amba uri vha muṱa wa Radzuma Vhashavhi ri navho, ende zwoṱhe kha ri thembele kha mudzimu. Khufa hayani ane a ḓivha mudzimu, ende muṋe o zwi amba nga maipfi awe, a zwi ṱalutshedza zwavhuḓi uri ndi nṋe nda ita muthu. Zwino ri dovha ra zwi vhea khayo uri onoyo wa ita muthu u na vhuḓifhinduleli o dovha mu dzhia nga tshifhinga tshine ene muṋe a vha a khou pfha uri tshi sethene. Nga heneyo maipfi maṱukuṱuku ro imela vhashumi, ri sa vhashumi vha Thulamela roṱhe in particular, ri khou lilela na muṱa wa Radzuma. Ndo livhuwa mutshimbidzela mushumo. Good morning. My name is Maramba, and I would like to start off by saying that my uncle Kotsu was a lively person who liked to make many jokes and bring many smiles to people. Unfortunately, I am unable to say goodbye to him in person due to unfortunate circumstances, but may he truly be missed by many. Good morning. My name is Maramba, and I would like to start off by saying that my uncle Kotsu was a lively person who liked to make many jokes and bring many smiles to people. Unfortunately, I am unable to say goodbye to him in person due to unfortunate circumstances, but may he truly be missed by many and may he rest in power. Good morning. Ndi matsheloni ndo imela vhakomana na khaladzi ya Khatshelo
ndo vhukati ha vhege nda ndi khou humbula uri ndi tou ṅwala mulaedza mara nda wana uri thi ḓivhi zwori ndi thoma gai nda fhelela gai. Zwine zwa vha hone ndi zwa uri kha vhutshilo o ṱuwa ri songo lavhelela mara ro zwi vhona zwo ri o vhaisala, so ro zwi ṱanganedza na musi zwi tshi konḓa. So rine ro tenda uri ṱuwa na musi o sia void kha family. I think amongst us hapa arali ho vhona muthu a re na dzi jokes nga maanḓa ane na musi ri na dzi family events vha tshi khou ita uri hu khou takaliwa, hu khou dzhaiwa, hu khou ita zwoṱhe ndi khathutshelo. Na musi rine ri siho fhano hayani ndi eno vha fhano hayani a tshi khou ṱhogomela na mukegulu, so ndi ngazwo ndi tshi ri hu na heyo void ine i ḓo konḓa uri ri feel. Zwino ri khou ri ro zwi ṱanganedza, so zwe vha tshi ṱhogomelesa zwone mukegulu ri siho ri ḓo continue ngo ralo. And then kha vhutshilo una vhana na mufumakadzi, so una thendo na murendeni, so ri ḓo ḓi continue ri tshi vha ṱhogomela sa zwe ene a vha o zwi funisa zwone. Na mufumakadzi dzuni na zwi ṱaswa uri this is not an easy time for you and us as a family, so loko ku ri na anything ikona then we'll continue to take care of her na murendeni. Na wena loko u ri na the issues va kona va malume va kona mani na yena ikona, so feel free at any time ku ri loko ku ri na anything or guidance or anything otherwise ikona kwala. So na kamurendeni na tendo ri ḓo continue ri apa u vha vhabebi vhavho sa zwe kha vhutshilo a vha tshi vha ṱhogomelisa zwone. Sa zwe nda vha ndo no amba uri na mukegulu vho rali vha tshi zwi ḓivha zwa uri ṅwedzi u tshi fhela kha vhutshilo hone hu ḓo vha thusa nga hezwi na hezwi, so we just have to uri rine ri continue u ya hanefho ya si ya hone. Vhathu vha tea u pfhesesa zwa uri kha vhutshilo u vhaisala. Malume vha amba uri nga dzi 12, yeah, so ro vha ro hopa uri u ḓo recover, and indeed he did recover at some point, but
He then relapsed on Monday. Ndicho mtolela sibadela, and then ndichiuya ndichibudza mukegulu uri I spent about 35 to 40 minutes ndodzula nadhokotera ndichikumubudzisa uri so zvotorali avachikusumbedza uri he is very critical. So ndauya ndataluchedza mukegulu, and then vandodedechera ndisazivi uri Mzwala Mashudu udoya naine mutolela chimutolela. I think something said in a kanditondojia makazi wake. So I don't know what she saw on the day. So she decided, because she's a nurse at Chilizini, to, whilst I was sleeping at the Ajia around 5-6, akonotua navo vaivamuvona zvemboni zvavudivudi amongst us family ni apa mutu vathu vaona chipinga chopedzisela ndi mukegulu na Mashudu. So I think something just said in her kanditondojia makadzi. Maybe nengori not mtu wana mtema ndozivona zvo critical. So rikutenda uri zvoitea, and then rido pick up anepa. Una vathu vanenda uvalivuwa una Foli navo Mbedzi. Folisani is a friend to Katu. Katu na zikona ninji. Ngauri helo dova zvichiita vachikonovona situation vamujia vamugidimisela dhokotela vadova vamugidimisela Chilizini. I think voripa the last say because from the 12th up until the day achirisiya, I think itla chipinga che vone vamugidimisela zvibhadhela Mbedzi na Foli sa family vova kuripa voritusa uri vena Kaluchelo, even though he could not talk or do much, or vena chipinga naye for that other months, you know. I think you allowed us those few days because Kaluchelo kanji arali over aone arali apayani adova oi there. So chances are that vulwadze vuchimutoma zvasvingatea zvamutoma apo kamarani, and nobody would know what happened. So nganovo vukonani awe utovuri auna chipinga ara vangapfesisa uri aitea mhinwe between Katu na Foli ngadzifono elo duvai. It's just God's grace. So yeah, so family, like I said, rostanganetsa and the dokumanepa, and then end up tumbling as a band. Kurimelisa vathu vothe nga dzina la Yesu Kristu. Ndine Nthambi. Ndine lithini la Katu, but most people, they don't know me. Katu was the famous one. Yeah. Katu wa muthu wa vathu.
Katu was full of life. Katu ava achi ḓi funa wana mianga. Ndi uri na musi a tshi ambara zwithu zwa hone u to zwi metshelisa ndi ri wa zwi vhona uri hoyu muthu u khou ḓi funesa. So it was really such a blessing and honor to have him in my life. And I've got memories, a lot of memories of us together growing up. Growing up, we were identified as Ntambena Katu. So that's what identified us, Ntambena Katu. So now there won't be Ntambena Katu anymore. But anyway, Zimbabwe's diva, why? And then, yeah, I'm gonna miss especially celebrating the birthday, because our birthday is the 24th of December. So, we would celebrate our birthday. Yeah, and then it was nice, it was fun. Yeah, I'm gonna miss celebrating a birthday. From now on, I'm gonna celebrate a birthday alone without him. His birthday, we would call, and then I this status, and then the Facebook, because I'm not longer active on Facebook, and he would tag me. It's like about those birthday and time, you know, my twins are Razuma, so there won't be my twins are Razuma anymore. But then, Zimbabwe's diva, uriwaya zoto rari. Yeah. I'm gonna miss him so much, and then he's gonna always be in my heart. Yeah. And then when I'm gonna funa chimere zavudi. Yeah. This one. Dikubara chamachirunal. Then I cut to Robert Twizana Bashabi. And then Achimbola Altakaresa. Achimbita Paul Krug and one of my fool when I drove. I'm a tool. The Andrea Balofana coach. Kato attitude, the Kato describe and that'll be Dorateaku. Gauri. Ao nenda ndura makwale matabere ebalo tembera kai uri emuna baya tando wita so emuna baya lestri shot wita so no altiblo do wala mai papalora tebko. And then chuma to put kato activity kat do wala meaning ndora tempo fazia agora do funeral mtivo carted qual de banda buscou muito não tem nada na tropa do drai wala mianga é desobut to era missiot a missão maior liot reivola bacocho ci pensavo di una mano. Roliboa. Ndi atenda kwa the item 2.7. Macholo ni watu wote. Ndi hapa ndo imenera zitama za katu. Ndo besela ngamanda ndo imapa pamba. Katu was my best friend for life. Ndo chile sana chifunga chilafunga manda. Robesa through thick and thin. We used to support each other a lot. No matter what happened, we are protected. Cartoon, he was the first person I ended up born in the Chief of November. That's to Fukana the bag and the Tamada Daf. I'm good was there.
nda ḓa nda muhwala nda tsitsa dzibege ndo no vha naye u bva hafho ra vha ro ya weekend yoṱhe ndi ḓo spenda naye ndi tshi ḓafa nda to lidza bele a khou ḽa zwiḽiwa plate ri ḓo i fhedzisa ri golini ri khou ṱuwa ho muthu ro farana nga nḓila iṅwe ine na vhathu ri khou tshimbila zwiṱaraṱani hafha vha tshi mbusa uri what happened to you guys ngori no farana so you've got more than 20 years ngo tshila not a ri vha ra fo tshifhinga no qawana kana no lwa kana tevhe hari mugandu uri ra ri loyal to each other ho vha si no apulukwane ndi tshi vhuya ndi funa u spenda 2 hours ndi sa swika ya ndi tshi khou ḓa ngeno ndi ḓo zori ndi ḓo thoma nda fhira nganga arali si konadzea tshiṅwe tshifhinga ri pfukuludza roṱhe ra vhuya so nṋe ndi khou ri gepe ḽa sala hafha kha nṋe a tshi na muthu a ḓo dovha ḽivhana khathi ro no vhesa na dzi experience nnzhi nga maanḓa khathi wo no ḓowedza vhathu vhanzhisa he was a unifier and khathi was very much energetic muthu u tshi funa energy nda tshi amba uḽa and hezwiḽa zwe mudzana na khou amba zwa explore ndi zwone na nṋe ro no ita experience tshinzhi nga maanḓa I remember very well last year nga January ro vhuya farara a ri ḓo sokou tou dzhiga Kruger ra swika ri tou gunga boda ya Phafuri a ri ngo fara dzi passport khathi ngori ndi mu negotiate a amba na vhaḽa vhathu vha ri vulela ra dzhena Mozambique nga milenzhe ra konya ra swika ra wana huṅwe ra dzula ra dzimu na ḓora mapholisa vha fana vha tou ri tevhela vha ri a ni tsha vhuya na vha zwo fana so that's a very thing dzine ndo vhesa na dzi highs and lows no ḽa muthu nga nṋe vhathu maṱukuṱuku ndi khou livhuwa u tshila na khathu ndi ḓo dzula ndi ṅwana wa fano nne I'm still gonna come yeah a lot na nṋe ndi khou lumelisa vhathu vhoṱhe dzinani ḽa mutshidzi wanga Yesu Kristo haleluya na nṋe ndi khou ima ndo imela dzikhonani dza khathutshelo polisani we vha khou ambiwa ndi nṋe oyu ndi Livingstone Ligege so ro ima hafha ro imela khonani nnzhi nga maanḓa khathutshelo ndi muthu ane avha na khonani nnzhi hafho nnḓa hoṱhe na hafho nṱha vhathu vhane vha khou vha vhona ndi dzikhonani dza khathutshelo rine ro sokou tou ṋangiwa vho uri ri vha imelele ngori ro tshilisa naye tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa nṋe arali nda nga tou humbula zwavhuḓi ndo vhona hafha kha ngane ya vhutshilo ho sumbedziwa upfhi secondary yo dzhena dimani mara nṋe ndi ḓivha uri khathu ndo ṱangana naye nḓilani a tshi khou ya lwanḓani thi ḓivhi zwa uri ho misea mini hafho vhukati nṋe ndi tshi khou ya dimani ene a tshi khou ya lwanḓani ri sa ḓivhani ri sokou pfukana ra imisela na zwanḓa nda pfha ndi tshi khou sokou tou mutakalela ra tshi kha ḓivha vhaṱuku nga maanḓa nga hetsho tshifhinga tshine tsha I think ndi 93 so ṅwaha u tevhelaho ndi ye a kona u ḓa dimani ndi a vhona khamusi anga vha na ene u ntakalela hawe u vhona uri ndi khwine ndi tshi tevhelaho muthu mara ri ngo swika he ra vha ri tshi amba hezwo ri tshi ṱangana ro vha ri tshi sokou tou wevela na tshanḓa eita zwezwi zwa vhaṱhanga fhedziha a tshi ḓa dimani a ḓa wana nṋe ro no ḓivha hone haningei ra vha dzikhonani ra vha lucky ra vha ri khou dzhena kha class nthihi I think nṋe nda ndo feila iṅwe hanefha vhukati nga u sa pfha tshetsho tshifhinga mara nga a tshi ḓa dimani a wana na nṋe ndi tshi ḓivha na lugwada lwanga na vho kanakana vho Thavho I think zwo vha zwavhuḓi khamusi thi ḓivha uri khamusi uri vhathu vha kone u vha vhona dzikhonani dza mukotsho dza khathu khamusi vha tou takuwa hanefho hune vha vha hone vha ḓo dovha vha dzula uri ri vhe ri khou amba ngauri ri khou amba ri khou sumbedza uri ri khou amba nga vhathu vhanzhi vho tou itisaniyo dzikhonani dza vho riṋe ni nga tou dzudzunyana khamusi vha ni vhone noṱhe zwi sa ambi uri no dzhena dimani kana ni ngo dzhena dimani okay so
Khathuchelo o ḓa dimani ra muṱanganedza ra vha dzi khonani nga maanḓa. Zwino heḽi dzina ḽo pfhi Mukotsho, vhathu vhanzhi ndi a ḓivha ndi a kholwa vho mu ḓivha nga ḽa uri Mukotsho. Mukotsho o riniwa nga riṋe, hu na muṅwe muṱangano pfhi Ndweleni u nga ri u hone hanefha, ngauri Mukotsho a tshi ambara saizi khulwane ya tshienda tshi tshi dzula tsho polishiwa. So zwino a tshi ri a tshi khou dzhena kilasini ni thoma nga u vhona tshienda. Zwino ha vha uri ro ha na kuṅwe ku ḓirama kale nyana he a vha hu na ḽiṅwe ḽiduna ḽo no pfhi Mukotsho. So ndi hafho he dzina ḽa bva hone uri ndi Mukotsho ḽo dzhena kilasini, then heḽo dzina ḽa namba ḽa vha ḽone ḽine ra khou ḽi shumisa in case khamusi vhathu vha sa ḓivhi zwo ri ḽi bva gai. Na nṋe vho nda ndi na dzina ḽanga vho ḽe nda ndi tshi ḽi rwela arali ndo vhidzwa ngaḽo. Zwino ngauri Khathu a vha a sa funi u vhaisa muthu, a tshi mbidza nga Khombole ngaḽo, zwi amba zwori ndi nga si kone u mu wana mulandu ngauri u vha a songo tou ḽi amba. So Khombole yone ndi nga kha ḓi lidza uri vha pfhe uri ri mini, vha ḓo mbudzisa nga murahu uri ḽi pfhi mini ngori ndi vhidzwa ngaḽo ngae a yeṱhe, ndi kha ḓi ḽi rwela dzina ḽa hone. So Khombole yone i ri so huṅwe na huṅwe hune ra ṱangana na Mukotsho arali a kule ndi heneyo Khombole na nṋe nda ḓi fhindula. Nṋe na Mukotsho a ri ngo vhuya ra thoma ra luṱana arali vha sedza miṅwaha ya vho 93 u swika zwino nga vho 28 years zwone u swika zwino nṋe na Mukotsho ra kha ḓi vha dzi khonani. Hoṱhe a vha tshi vha khou ya hone ndi khou humbula nṋe I think ndo fhedza tshikolo Pretoria nga 2000 arali si 2001. Nda vhuya ngeno nda ḓivha ndi khou tshimbila na Khathuchelo ḓuvha liṅwe na liṅwe, havha vhaṅwe vhathu vhoṱhe vha makhuwani ri tshi tshimbila ḓuvha liṅwe, hu si na ḓuvha ḽine nda ḽi pfhuka. So until ndi tshi vhona uri ngauri u vho dzhena Univene na nṋe nda vho ri ngauri vhukonani hashu ndi vhuhulwane nga maanḓa, ndi khwine ndi tshi redzhistara ngo nda sathu wana mushumo, ndi khou tou ndi dzule ndi na nnyi, ndi na Khathuchelo, nda redzhistara Univene hafho uri ri dzule ri roṱhe. Nda vho to dovha hafhu nda ṱuwa, ene a ḓi sala ra ḓivha ri khou amba. Ndi tshi to ita uri ri sa ḽe tshifhinga nga maanḓa ngauri ndo tshilesa nae kha zwithu zwinzhi. Khathuchelo a tshi kona uri kha soko uri o wana mushumo u fana na a tshi wana mushumo wavho wa vhupholisa a Mesina, o thoma a Mesina. Nda ndi tshi ya nda ḓi dovha nda tsheka na hune a dzula hone pfhi Barracks. A tshi ya Polokwane nda ndi tshi ya hune a vha a hone, na ene a tshi maker sure uri a ḓivhe zwori ndi gai, zwi nga vha nga founu kana musi hanefho hune ra vha hone ra vha uri ri khou ṱangana hone. So nga iṅwe nḓila sa muṱa ndi khou nyanga u sumbedzisa uri riṋe sa dzi khonani, ndi si khou tou ambela nṋe muṋe, ro zhakiwa, ro vhaisala nga maanḓa. Hu na gepe ḽihulu ḽine ndo ḽi fiḽa na zwino u bva tshe nda vhuya uri hu si na Mukotsho hu na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwi khou shotha kha vhukonani hashu. Dzikhona dzashu ro mu vhona Mukotsho o ri tshilela. Mukotsho hu na zwithu zwine nda nga zwi amba nga tshipidi nga maanḓa zwine nda ngari ndi zwine vhathu vhoṱhe vha mu ḓivha ngazwo, na malume vho ḓi zwi amba uri ndi muthu wa lufuno. Hezwo zwa lufuno kha Khathu u tou zwi sumbedza vhukuma. A huna na muthu na muthihi, ndi nga vha vhudzisa vhathu vhoṱhe hafho, Khathu nga airtime yawe nga matsheloni ḽi tshi sala ḽi tshi kovhela u vha o no ri founela almost all of us nga airtime yawe
arali nda nga misa khoḽo dzawe dza 6 nda vhuya muraho uri he khathu nda ndi busy man na ni tshi khou ri mini ndo bva tsha nda khou tou ni lumelisa mamungani. That is khathu for you. I think na vha lushaka vha ya zwiḓivha. A si khou ni ṱoḓa tshithu na tshithihi ari nda khou tou ni lumelisa. Ndi luṅwe lufuno lwe khathu a ri sumbedza. Lufuno lwa khathu lwo dovha lwa extenda kha nṋe vhathu vha hashu ndi nga tou ri lushaka lwa hashu kana vho malume wanga kha khathu vha ri muḓuhulu. Khathu na tou mu ḓivhadza muthu u ḓo mu ḓowela u fhirisa inwi we na mu ḓivhadza ene. Zwino na hangei hashu vho malume wanga vhoṱhe vha ri muḓuhulu kha khathutshelo. Ndi na vhanzhi vhe nda ri ndi tshi vha vhudza zwithu na vhone vha vhaisala vha tou vhori a vhaho vha vha khou pfha u vhavha vhukuma. Ndo ri ndi tshi khou ḓivhadza vhaṅwe a vha muṋe wa Vhulelu Vho Tosh Luṱanyani Denge ndi khou vha ḓivhadza nga uri ndi a zwiḓivha zwa uri vha vho farana. A zwi ngo vha fara zwavhuḓi na luthihi. Vha ri khathutshelo ndi tou zwiḓivha uri u wa mpfuna. Lufuno lwawe ni lu vhona a tshi kha ḓi tou vha kule ende ḓuvha ḽe ra guma u amba khathutshelo uri vho khotsimuhulu ndi vha funa nga maanḓa nga mbilu yanga yoṱhe. Ndi khou humbela uri kha wiḽi yavho hange vha tshi ṅwalisa vha ṅwalise uri nṋe ndi ambe lufuni lwavho. Ndi zwe Vho Toshe vha mbudza zwone u sumbedza uri khathutshelo ndi mini ndi muthu wa lufuno u funa vhathu u a funiwa. Ndi nga amba vhathu vhanzhi vhe nda ri ndi tshi amba navho vha ri vha ḓivha khathu a tshi funa vhathu. Ndi sathu ḓo tou fhedzesa vho tshifhinga zwiṅwe zwine ra ḓo elelwa khathu ngazwo ndi vhudele o amba khaladzi awe. Nṋe vhudele ndo vhu guda kha khathu. Khathu tshetsho tshienda tshine ra khou amba tshone tshi dzula tshi tshi penya na tshangai u tou vhori zwinepe hafho a zwi ngo ḓisiwa vha ḓo zwi vhona fhethu hunzhi he ra vha ri roṱhe ra tshi dzula zwienda zwashu zwi tshi khou penya. A tshi tshimbila na mulenze une ene u ḓo pholisha tshienda na nṋe vho nda pholisha vho tshienda ngawo a fhedza ya u ṱanzwa u dzhenisa tshikwamani. A tshi tshimbila na kugamu kune tshila tshifhinga thi ri na dzi eskele u ḓo ḓi gama vha ku phumula a dovha mpha na nṋe nda ḓi gama. Arali a khou tshimbila nga tshikulubege u ḓo vha a na phefumu u ḓo vha na tshitavhula just zwo to sokou tou ita uri vhudele havho vhu vhonale zwo ri vhuhone. Ndi khathu hoyo kha sia ḽa vhudele. Kha sia heḽi ḽa energy ndi tshi tou zwi engedzedza hoyo muthu ndi muthu a re na energy u ita phosho a tshe hangei. Ndi uri vha ḓo mu pfha a tshi khou amba hey a khou ṱavha a tshi dzula o takala khathu. He was full of life. Ri ḓo mu humbula nga hezwo zwithu zwine a zwi dzuleli u itiwa nga vhathu vhanzhi. Ndi nga amba zwithu zwinzhi fhedziha a vha ri tshipiḓa tshe nda vha ndi khou nyanga uri at least ndi tshi pfukise ndi hetsho tsha heḽo ḓuvha ḽe hezwo zwithu zwa itea zwa dzi 12. Ndi tshone tsho mbaisaho nga maanḓa. Tshifhinga tshoṱhe ndi tshi vhuya arali na musi ndo khulu a hone vha ḓo ḓa vha vhavhili muḓini wanga kana vha khou ya haningei Phafu uri vha ḓo ḓi ntsia. Fhedziha zwi nga si itee zwo ri vha si ḓe. Ḓuvha ḽo guma musi ri vhararu na hoyu vho ḓa vho sokou tou ḓo mbona mara vha tshi khou pfhuka ra dzula zwavhuḓi badi ha ḓa na zwiḽiwa ra ḽa zwavhuḓi nga maanḓa ro takala. Wa vhuṋa hu vhaṅwe mukomana wanga vho Mudau vho Hilton. Ndi tshi vhuya futhi ndi heḽo ḓuvha ḽe ndo mu founela nga Sondaha ndi tshi khou vhuya a si fare founu. Zwino ndo vhuya nga Sunday ya ri musumbuluwo nga ḽavhu I think dzi 12 arali ḽa ḽavhuvhili kana ḽavhuraru ndi Wednesday. Ndi ri hayi mani hu na zwithu zwi songo dzulesaho zwavhuḓi mani. U bva tshe nda vhuya khathu thu mu vhona khathu hathu u mpfounela hathu vhuya murahu enda zwi anzela u itea. Ndi khwine ndi tshi mu founela futhi ndi tou mu itela WhatsApp khamusi u ḓo i vhona. Then khathu ambo ḓi vhuya nga tshipidi ai mungana mulandu
abe nṋe ubva tshe nda vhuya afha ndo ni founela nga Sondaha khathu uri hai ndo dzhenisa startup kha kuṅwe ku founu ana network zwo ḓa zwa tantantantane nda ri okay so hai ndi hone ndi hanefha muḓini ari ene u khou bva mushumoni u khou ngo to dzhena vho vhulelu a wane kho drinki dzawe but ngauri nṋe ndo mu founela ndi khou ri ndi hone u ḓo namba a ḓa kha nṋe u ḓo dzhia thekhisi nṋe ndi muṱanganedze khorosoni ya Shandima hafha ḽa Shoprite u ḓo namba a renga kho drinki dzawe hanefho Shoprite ende ha dzulele u zwi ita khathu a si muthu ono dina muthu arali like nṋe nga goloi zwi nga si ite zwo ri khamusi ndi to ḓa ndi mu dzhie u ḓo mbudza zwo ri ni ḓo ngwana badani ni ḓo vhaisa goloi khou amba vho ndi zwanga na khathu zwino heḽo ḓuvha uri kha ndi ḓe ndi mu dzhie Shoprite nṋe nda ya si zwiḽa ndi khou ya ndi khou mu dzhia khathu kha ḓivha na eneiḽa energy ine nda mu ḓivha ngayo na eneyo phosho ine a dzula a khou i ita mukana nga mugivhela ra ri gai zwa ḓo zwa ita ntani nda ri hayi ho luga kha ri ṱuwe so zwino ri tshi humela murahu nda vhona uri hu na vhathu nyana kha washe hafhaḽani kha washe ya Vhombedzi tshane ri thome ri lumelise vhathu ngori nṋe muhumbulo wanga wa uri ndi ṱuwe naye ri vhe ro dzula nḓuni sa zwine ra ḓi zwi itisa zwone arali ana tshifhinga tshi dzula hafhaḽani hayi a ḓi ita heneyo phosho ine a ita yone nga maḓuvha khathu after 10 minutes a si tsha tou vha muthu ane a khou tou vha active zwine ra muḓivha zwone mara ngauri ra ri khou amba vho roṱhe a ri ngo zwi dzhiela nṱha ndi hezwi a ri tshi thoma u vhona uri condition ya khathu a i khou tou takadza ndi khou shavha u tou amba dzi detail a si zwavhuḓi na uri a si zwa vhuṱhogwa ndi hezwo zwe ra ḓo ṱavhanya ra founela Dr. Tshiṱangano a ri ndi khou tshaisa ndi havho vhe vha khou founa vhe ra hai ni songo tshaisa ri khou ḓa na ṱhama yashu ri khou tou humbela then ra gidima ra ya haningei na ngoho ri tshi dzhena a si tsha kona u tou tshimbila nga ene muṋe haningei mara a tshi khou ḓi amba zwavhuḓi na mini mara nṋe ri khou ḓi zwi vhona zwa uri condition heyi i critical nda vho dokotela vha ri ndi khwine ni tshi mu gidimisela sibadela ngauri hezwi ndi nga si zwi ite hafhanoni arali a admitwa ndi ḓo tevhelela ra ri zwino ri itisani a ri ano rani nambe ndi vhidze ambulance na ngoho ya vhidziwa ra mu luvhelela uri hai tshimbilani ndi yone hune nda ḓo thusiwa ndi khou humbula nga tshetsho tshifhinga ri haningei consulting room nṋe ndo mbo ḓi ṱavhanya nda founela mukomana wa Leonard hafha vha amba naye nga founu uri murathu wanga ndi khou ḓa hanefho ini tshimbilani ri ḓo ni wana haningei then ndi hezwiya ri tshi mu isa haningei condition ri tshi khou ḓi vhona zwo ri a si yavhuḓi vha swika vha mu admita ra ima haningei ri khou ḓi dzhena ri khou phenika madokotela vha ri hai bvelani nnḓa nṋe nda dovha nda humbela ndi khou tou humbela vho ndi tou ṱodzimelavho nga khethensi vha ri hai a zwi itiwi ri ḓo zwi ita ndi ri zwino mukegulu vha tshi ḓa pfha mukegulu vha tshi ḓa vha dzhena then vha nga vho ḓa after vho 3 hours riṋe ro no vhaisa na malume vho mposi riṋe ra vho ri hei kha vha dzhene riṋe sa muṱa vho vha vhone uri zwithu zwi ḓo tou ita hani ndi hafho he riṋe ra guma hone mara ri tshi ṱuwa zwa si khou takadza mbilu yanga ya no bilufhala nga maanḓa ra vho ṱuwa na Vhombedzi vha vho sala mukegulu mara fhedzi nda khou nyanga u sumbedzisa zwori na nga ḓuvha heḽo ḽa dzi 12 ḽo fhedzisela ra tshi ḓivha ri roṱhe u sumbedza uri ndi muthu wa vho riṋe
dzikhonani Katutshelo o ri sia a ri ṱanganedze ha sina zwine ra nga zwi ita. Zwithu zwoṱhe hezwi zwi ḓivhiwa nga muvhumbi washu, ndi ene ane a vha uri una ansara dzoṱhe. Ra ri kha ḓi lavhelela zwithu zwinzhi, family sa dzikhonani a vha na impact ya positive, a tshi ri konanya. Ndi na dzikhonani nnzhi through Khathu, roṱhe ro vhumbana. Zwiṅwe ri nga zwi amba ro zwi sumbedzisana nga nḓila ye ra ri tshi ita creator group uri Khathu o ri sia, vhathu vhoṱhe vha kha dzi ra na group mbili left and right. A ri khou amba uri muṅwe o bvisa vhugai zwa ḓa zwa itani, ra ita dzi contributions u sumbedza uri Khathu vhathu vha tshi mu funa. Na zwino vhaṅwe vha vha kha ḓi ita na after musi ro no ḓa representa mulovha. Ri khou ri dzikhonani kha ri farane ngo ralo, ri songo to zwi ita fhano fhedzi, kha ri zwi ite na kha miṅwe miṱa. Zwi songo itiwa nga uri ha vha hu na tshiimo tshine tsha vha uri a si tshavhuḓi fhedzi. Kha ri farane, arali hu na muṅwe a si na mushumo, heneiḽa unity ye ra i sumbedza hafha Mukotsho, kha ri ise phanḓa ngayo heyo unity. Arali hu na muthu ane a khou shotela u vha nga zwiṅwe, ri songo to musola, a ri musole nga group uri ri mu thusisa hani. Nṋe ndi vhona u nga ri hezwo zwi nga ita uri ri vhe ro honora Khatutshelo we a ri unite roṱhe ngo ralo. Nga u ralo nda ḓo ri muya wa Khatutshelo Mukotsho Radzuma u lu eḓele nga mulalo mushavhe. Kholibo. Ro livhuwa ri na zwipiḓa zwiraru ri sathu ya kha tsha vhafunzi. Nga zwenezwo tshipiḓa tshi no khou tevhela zwino ndi tsha muimeli wa dzikhazini, ha ngo to ṅwaliwa muthu hafha, arali hone u ḓo vha a tshi khou ḓa ngeno phanḓa. Vamos vha rondolozwa vhathu vhane ra vha funesa vhutshiloni, mara nyimele dzone murena vhaya tenda lotsha. Nṋe ndo imaho fhano ndi pfhi Mpomposi, ndi muzwala kha hoyu Khatutshelo Radzuma. Mia Khatutshelo na khotsi yanga i vho Mama Lithihi. Ndi khou ambela uri vhaḽa vha sa nḓivhi vha zwi ḓivha uri vhuzwala hone a si hovhulani ha u tou kokotela, ndi zwa vhukuma. Zwino Khatutshelo o vha a muṱuku kha nṋe nga maanḓa, o vha a tshi lingana na vharathu vhanga, mara nga nḓila ye nda vha ndi tshi tshilisa ngayo na Khatutshelo vha vha tshi nga ri ṱhamusi ri thanga nthihi. Zwino kha vha ri ndi thome ndi zwi ambe uri Khatutshelo ho vhifha kana zwi tshi takadza o vha a tshi mpfounela. Nṋe na muḓini wanga zwi a ḓivhea uri Khathu na nga 2 a nga founa arali hu na zwiṅwe zwithu. Nda takuwa nda imela thungo uri ri kone u amba zwa muḓi. Zwino hoyu Khatutshelo ro tshila tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa ri tshi ḓivha roṱhe, ri tshi takala, ho vhifhaho ra ḓivha roṱhe, ra fhumudzana. Nṋe na Khatutshelo musi ri tshi vhidza vhathu ro vha ri tshi ri houḽa Mugermani. Ndi khou zwi humbula Khatutshelo a tshi wana mushumo o ri kha nṋe a ri hei ndi shuma na muṅwe Mugermani, ndi muhulwane wanga mani u pfhi Reginald Ramasuvha, uri u a vha ḓivha vhone. Nda ri hayi houḽa muthu ndo dzhena nae tshikolo. A ri hayi heiḽa uthi i shapu, Mugermani houḽa u shapu. Ndo ri ho vha Mugermani. Zwino mafhungo a Khatutshelo o ḓo ḓa a nṱanganya ṱhoho zwezwi zwi tshi vho ya mafheleloni mani, ngauri
nga dzi 1 dza May na dzi 2 nṋe ndo vha ndi na khathutshelo ri tshi khou ḓi ḓiphina. Khathutshelo a ri kha nṋe, hei iwe habei ḓo dzhia founu yau dzhie zwinepe. Ndi ri nṋe founu yanga a i tou bvisa zwinepe zwo naka, i ri ndi shumise yau. Zwino ndi tshi khou ḓi tsemba henefhaḽa khathutshelo a ri a reḓi ri ḓo vhona ḓuvha ḽi nda ḓo ṱuwa vha ḓo vhudzisa uri u ḽa muzwala we wa tshiṱana ye zwinepe zwi gai ri phare kha hash. Nda ri ḓisai nda dzhia iḽa founu nda mu dzhia zwinepe zwiraru na yanga nda dzhia zwiraru nda mu forwardele hezwiḽa zwiraru kha yawe. Zwino ndi tshi vho kiḽina founu yanga hezwiḽa zwawe zwiraru nda zwi delete. Ha vha uri zwino hezwiḽa zwinepe zwo sala kha founu ya khathutshelo. Zwino ndi khou vhudzisa muzwala hafhanoni ndi ri zwino ni tshi ḓo ita zwa zwinepe ni ḓo itisa hani ngauri zwino ni wana dzi founu maḓuvhano dzi na dzi password na dzi mini zwezwo uri ni kone u dzhena through. Muzwala a ḓi nṱalutshedza uri haya a zwi ngo dina hu na zwinepe zwinzhi ri ḓo vhona uri ḓo itisa hani. Zwino haya mafhungo a khathutshelo nṋe ndo wana o netisa. Nṋe a thi athu lila sa ṅwana, nṋe ndo lovhelwa na nga baba mara a thi athu lila sa ṅwana sa hezwo. Ḓuvha ḽe nda pfha mulaedza hoyo na mufumakadzi wanga a ngo eḓela a tshi khou lingedza u fhembeledza ndi uri i sokou vha khakhathi fhedzi. Khathutshelo zwanga naye zwo naka nga maanḓa. Khathutshelo arali hu ri ho vhifha kana zwo naka, Khathutshelo o vha a tshi mpfounela uri hei mushavhi hu na hezwi hu na hezwi. Fhedziha kha vha ri ndi tende ndi ri mudzimu o ita lufuno lwawe. Brothers and sisters vha Mposi ra ro fhiwa khazi ni a zwiḓivha. Mutshimbidza mushumo u nga ri ndi kha ḓi fhia melo. Ro livhuwa ri khou ya kha spiḓa 3.1 na 3.2 ndi milaedza. Wo thoma ho ṅwalwa mukegulu mme Vho Doris Mposi. Ṱhamusi ri tou wana musi ri khou vha tshifhinga tsha uri vha ḓe ngeno phanḓa. Ndi ḓo lumisa vhathu vhoṱhe nga dzina ḽa Yesu Kristo, amen. Ndi khou livhuwa itshinoni tshifhinga tshe nda ṋewa uri ndi ḓe ndi ambe maipfhi miyawe vha ṅwala one. Nṋe ndi Mme Mposi, ndi mualuwa wa miyawe. Khathu vha tshimbidza uri gugu uri musi a tshi ḓa hayani hafhaḽani o vha a kha ḓi ri a tshi getheni gugu ndo swika ende wa zwi pfha zwo ri u khou amba zwi tshi bva mbiluni yawe. Mulaedza une wa bva kha miyawe wo ṅwala mafhungo haya vha ri ndi vha vhalele one. Vha ri Khathutshelo ṅwananga o ṱuwa ndi kha ḓi mu funa o ntsia ndo hanganea fhedzi ngauri mudzimu vha kona zwoṱhe vha ḓo nkonisa murena vha ḓo nthanga phanḓa vha tshimbila na nṋe a vha nga ndaṱedzi a vha nga nṱutsheli. O vha o mu vhetshela mukano une a sa ḓo pfuka. Murena zwo luga
ndi zwone ra vha vho vhavhelela zwithu zwinzhi zwino khathutshelo a ḓo vha itela zwone fhedzi ngauri murena vha khakhi vho zwi ṱanganedza naho zwi tshi konḓa khathutshelo ra ri humbula uri ṱhamusi u ḓo tshila ngauri zwe a vha o adimisiwa zwone zwo vha zwo no shanduka a tshi vho promisa uri ḓo tshila fhedzi murena vha ita lufuno lwavho vha fhedza ngauri zwo luga murena vha a ḓivha zwa uri ndi ngano vho mu dzhia nga ya maipfhi vha ri khathutshelo mudzimu kha vhe naye a eḓele nga mulayo ko livhuwa ro livhuwa ri khou wana muṅwe mulaedza wa mufumakadzi na vhana 3.2 une ri khou vha ṋea Nazareta, amen. Papila ri hlayeka hi ndlela leyi papa n'wananga mufuno wanga I'm not as strong as I thought I was since you have been gone. I cry all night long when I think of the way you left me. Another day comes and once again I have to pretend that I'm strong. As soon as that day is over, I quit pretending that I am strong. I am feeling very much numb right now, and your death really caught me off guard. I'm in pain, and I cry all day because I don't know how I'm going to tell our kids that you are gone forever. You left me a very deep pain. You left a very deep pain in my heart. I'm breaking down in silence. I never knew such extreme emotional pain existed, and I don't know how I'm going to recover from this. Unisiyele xilondza papa n'wananga. Ndzi nyengile ndzi nga swi langutelanga. Kambe hosi ya swi tiva. Rest in peace, my beloved husband. I will miss you and I will always love you. Rest mushavi wanga. Rest khatu wanga. Inkomu. ro livhuwa ri tshi khou ya kha tshipiḓa tsha obituary tsha ngane ya vhutshilo kha vha ḓi wani tshifhinga vha ḓe vha ri vhudze ngayo tsha message okay pfarelo hu tshe na message une wa funa u fhedzisiwa kha vha swike vha re na message wo ndi rendo wa vhana ne kha vha swike vha ri fhirisele message ya vhana Good morning, everyone. My name is Chanduradzo. Wherever you are, you'll always be in my heart. And I will make you proud. I'll always love you. And I appreciate what you have done for me. Thank God for everything that you have done. Rest in peace. I love you so much, dear. Murendeni osumbedza uri anga si kone u amba mulaedza wawe u vhalenge ndila ndine murendeni Radzuma Ernest baba vho ṱuwa ndi songo lavhelela mbilu yanga yo vhaisala lwa u vhaisala u amba ngoho hu na zwinzhi zwe ndavha ndo pulana hu na zwinzhi zwe nda ndo pulana kha vhutshilo vhuḓaho lufuno lwe vha vha tshi mpha lwone a thi nga doi nda luwana lu tshi bva kha khotsi vho vha vha na vhuḓifhinduleli sa mubebi vho vha vha na ndavha na nṋe hoṱhe he nda vha ndi tshi khakha vha tshi dzula na nṋe vha ntsumbedza nḓila. You used to say nṋe ndo dzhena tshikolo ndi ḽa tshelede ye nda I dzhenela tshikolo and na I dzhenani tshikolo ni kone u ḽa yanu tshelede naho zwo ralo a thongo lela na nḓala kana u vuwa ndi songo khera ndi tshi ya tshikoloni u ṱuwa ndi songo khera
baba lufuno lwavho ndo lu vhona ndi ḓo dzulela u vha funa misi yoṱhe vha eḓele nga mulalo yavho nḓila vho i vuledza vho vuledza zwoṱhe zwoṱhe zwe vha ndaya ndi ḓo sala ndi tshi ita ndi mulaedza u no bva kha Murendeni. Kha ri livhuwe zwipiḓa zwo fhiraho ri tshi khou yo wana obituary nga ṋea vhutshilo nga vho MD Mposi vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa arali ni tou vha na song ine ya vha fhasi ngo tou ralo. Ndi obituary ndi atenda vha khou ḓa kha ri ye phanḓa. Ndi ava resha vhathu vhoṱhe nga dzina ḽa murena washu Yesu Kristo ndi tshi kha ḓi u vala nga ṋea vhutshilo ya khazini yanga Katutshelo Radzuma. He was not just my cousin, he was a friend, and as everybody said earlier, Katu was a lively guy, very energetic. I'm gonna miss him a lot. Urisa weste chifhinga kana u dovhola sa zwe vhaṅwe vha amba kha vha ri ndi ye phanḓa kha u vhala ngani ya vhutshilo yawe. Mufu ndi ṅwana wa munna wa vhane mulungu vho Mafhungo William Radzuma na vho Mudzunga Noria Radzuma. Vho Katutshelo Radzuma vho bebelwa Baragwanath Hospital nga dzi 24 December 1979. Vho thoma pfunzo dzavho mveledza nḓivho primary school Chiawelo nga 1986 u swika nga 1991. Vho vuledza pfunzo dza primary vho no vha Makumbani primary school nga 1992. Vho bveledza ngudo dzavho kha sekondari dzi tevhelaho: Dimani Secondary School 1993, Edison Nesengani Secondary School 1994. Vha fhedzisela vha tshi khou matriculator
Kolokoshan Secondary School nga 2000. He vha bvela phanḓa na tertiary education ndi hu tevhelaho. University of Venda 2003. Vembe FET College 2007. South African Police Service Academy, Pretoria 2008. Texter Brakes Fitment Center Training 2013. Olifantsfontein Center 2014. Oxbridge Academy 2015. Tshenzhemo ya mushumo o shuma fhethu hu tevhelaho. SAPS 2008 to 2017. Thulamela Municipality 2019. He a ri sia ehone nga dzi 14 June 2021. Mufu o sia mme awe, mufumakadzi, khaladzi, vhakomana vhavhili na vhana vhavhili, murendeni na thendo. Vhata zwakanaka mudzungu ano kubva sena Koliva. Ro livhuwa ro swika kha tshipiḓa hetshiḽa tshe zwiambi zwoṱhe zwo khwinyelela. Nga zwenezwo ri khou ya kha tshipiḓa tsha vhafunzi. Hetshi tshipiḓa tshi ḓo vha tsha vhafunzi ri pfhe uri musi zwo rali u ya nga mudzimu muvhumbi washu zwi ambiswa zwo itisa hani. Nga ralo ri ḓo wana luimbo lu afho. Okay, ri ḓo wana tshipiḓa tshe tsha vhafunzi vha tshi vha ri swikisele tshone. Ndo livhuwa. Your passing has left a big dent in our hearts. Ndi tshi pfa upfhi no ri sia ndo wana ndi sa ḓivhi uri ndi thome gai ndi fhedze gai. You were larger than life and you have lived your life to the fullest. I will take comfort from all the beautiful memories you left us behind. Our family gatherings will never be the same without you. I will forever miss you, Katu. Rest in perfect peace, my brother, until we meet again. Farewell from your cousin, Farisanani. Chimwe tshifhinga kha mishumo ya rali vhathu vha amba uri vhafunzi vha ḽa tshifhinga. Zwino namusi a thi ḓivhi uri vha ḓo zwi amba ngo ralo na. Fhedzi it was very short ngo ralo ri khou livhuwa. Nga zwenezwo musi ri sathu uyo bvisa vhulalo washu afho ndi tou tama uri ndi ite nḓivhadzo dza kutshimbilele. Ndi khou shavha uri musi ro no bvisa vhulalo
unga wana ri tshi vho ṱanganana ra si tsha thetshelesana. Ngauralo hafha hune ra khou khunyeledza mushumo ndi tshino, tshino ndi u yela vuwani. I think it's plus minus 20 case, 15 to 20 case ubva fhano. Nga zwenezwo ra ḓo humbela uri vhane vha vha na zwiendedzi ri thusane musi ri tshi khou tshimbila ngo to ralo. Ngauralo zwo dzula zwo dzudzanyiwa fhasi ha muṱa uri hu ḓo wana goloi dzine dza ḓo ranga phanḓa. Hafha ndi khou vhona ya Vho Mphoposi i ḓo fhira phanḓa, havha na goloi ya family ya Vho Leonard Radzuma, havha na goloi yo hwalaho vhulalo ndi Yeshi, havha na goloi dze dza vhalidzi, havha na goloi ya vhafunzi, ngo to ralo. Hedzi dziṅwe ri ḓo tevhekana ngo to ralo. Fhedzi nda ḓo tama uri ri onare nḓivhadzo dzo ralo, ngauri arali vhone vha fhira phanḓa vha sa u ḓivhi, tshiṅwe tshifhinga vhathu vhanzhi vhaṅwe vha tevhela ra si tsha ya hone. Zwenezwo kha ri tende uri nzudzanyo yo itiwaho yo itiwa nga nḓila ine ri ḓo kona u tshimbila zwavhuḓi ngo to ralo. Ngauralo nda ndi ḓo ri ṱhamusi ri ḓo wana tshipiḓa tsho vala nga vhafunzi, tshi vala nga vhafunzi, nga murahu hafho vha lushaka vha muṱa okay. Hafho nda ndi khou hevhedziwa uri khumbu dzine dza vha hone hafho nnḓa dzo itelwa vhathu vhahulwane, vhakegulu na vhakalaha, ngauri ndi ṱoḓa uri ṱhonifho i kha ḓi vha hone ya uri arali ndi muswa sa nṋe ndi ṋe tshifhinga uri vhakegulu na vhakalaha vha dzhene, ndi kone u dzhena arali uri zwo to ralo. Nda ndi nga ḓi sumbedza uri ri ḓo ri vha muṱa vha ḓi ranga phanḓa ri khou dzhia vhulalo ngo to ralo. Nga zwenezwo ra ḓo wana thabelo ine ya nga itiwa nga vhafunzi, u bva hafho ri ri vha muṱa vha dzhene vha ri bvisele vhulalo. Popira horofu ngebala keise yamabita bashiko rena cheso po tajiwa ngwana va chijena ndi khou lumelisa vhathu vhoṱhe nga dzina ḽa maanḓa ḽa Murena Jesu. Aleluya. Ndi khou nyaga uri ndi sathu amba hafha ndi fhirise nḓivhadzo ya uri vhathu vha vhono vhudziwa upfhi hu khou ṱuwiwa. Zwino vho MC ndo vhona vha tshi nga vha vhono suspenda fungo ḽa fungo, nda ndo no ṱanganedza mara vha muṱa vha ri hayi kha ndi shere. Zwino vho MC ndi ḓo shera nyana. Zwino ndi khou humbela vhathu tshifhinga tshiṱukuṱuku uri vha thetshelese mafhungo haya, ha nga vhuya lapfha arali hu na vhafunzi vho no fhedza zwifhinga mishumoni yo raliho, ndi muṅwe ane na nṋe ndi a pfha zwi sathu mpfara zwavhuḓi tshiṅwe tshifhinga, mara na nṋe ndi ḓo ita uri na vhone vha faree zwavhuḓi. Kha ri bonye maṱo ndi ite thabelo. Baba washu ri khou livhuwa tshifhinga itshi tsha matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi, fungo ḽavho kheḽi ḽia ḽe vha ḽi vhea muyani wanga musi muḓinḓa wavho vha tshi nthuma uri ndi ḓe ndi ḽi shere. Nga dzina ḽa maanḓa ḽa Murena Jesu, vhathu vha vho khevha mudzimu wanga nga nyimele heyi, mbilu dzashu roṱhe dzi pfala dzo kwashea vhukuma, mara vhone vha nga kona u dovha hafhu vha dzi fodza. Nga dzina ḽa maanḓa ḽa Murena Jesu ndi a rabela, amen. Ndi khou nyaga u vhala
bugu tharu hafhanoni dzine ndi ḓo dzi ṱalutshedza nga vhupfufhi. Bugu ya u thoma ndi khou nyaga u ya nda vhala kha Mateo chapter 7. Ndi ḓo vhala verse 24 to 27 ine i vhalea nga nḓila i tevhelaho. Iri muthu a pfhaho zwe nda amba afha a zwi ita, ndi ḓo ri unga munna wa vhuṱali o fhaṱaho nnḓu yawe kha tombo. Hawa mvula ha ḓa mikumbela ha vhudzula maḓumbu zwa kunda iḽa nnḓu isiwe. Zwa kuḓa iḽa nnḓu isiwe. Hone muthu a pfhaho zwine nda amba afha a litsha u zwi ita, ndi ḓo ri unga munna wa tsilu o fhaṱaho nnḓu yawe kha muṱavha. Hawa mvula ha ḓa mikumbela ha vhudzula maḓumbu zwa thudza iḽa nnḓu yawa, u wa hayo ha vha huhulu. Bugu ya vhuvhili ndi ḓo vhala Proverbs chapter 1 verse 28 to 30. Ndi hune vha tshi ḓo mbidza ndi si tsha aravha. Ndi hone vha tshi ḓo nṱoḓa vha si tsha ḓo ngwana. Zwi ḓo ralo nge vha nyadza nḓivho vha songo funa u ofha Yehova. Ya u fhedzisela ndi khou nyaga u vhala hafha kha bugu ya Luke chapter 12 verse 20 to 21. Yone i vhalea nga nḓila i tevhelaho. Iri Mudzimu amba naye ari tsiluḓiwe vhusiku vhuno muya wa u ḓo vhidzwa wa bva kha iwe, huno zwe wa shuma zwi vho ḓo vha zwa nnyi? Ndi zwine zwa ḓo itwa uyo a kuvhanganyaho lupfumo a sa pfumi mudzimuni. Matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi vha hashu ndi khou tama uri nṋe ndo ima hafhanoni ndo rumiwa nga vhafunzi vhanga vhane vha vha vhafunzi vha mme mubebi wa mufu, Vho Dokotela T.S. Muligwe, vha ri ndi ḓe ndi vha imele nga uri vho mbo ḓo fareledzea nga u ralo. Mara mafhungo ane nṋe ndi khou nyaga u amba ngao matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi, ndi khou nyaga u amba zwithu zwiraru nga fhasi ha ṱhoho ya uri ngoho dzine vha fanela u dzi ḓivha musi vha kha ḓi tshila, ngoho ine vhone na nṋe ra fanela u i ḓivha ri tshi kha ḓi tshila, ri sathu ṱuwa fhano shangoni. Mara zwithu zwine nṋe nda khou nyaga uri ndi ambe ngazwo hafhanoni, ro ambara bugu tharu hafha. Tshithu tsha u thoma tshe ra tshi vhala hafha vho iwe, ro pfha Mudzimu vha tshi amba hafhanoni vha tshi ri muthu wa vhuṱali ane Mudzimu vha tshi mu lavhelesa vha ri u fana na muthu ane a fhaṱa kha tombo. Musi hu tshi na mvula, hu tshi ḓa maḓumbu, hu tshi ḓa mikumbela ya rwa nnḓu, nnḓu heyo i sawe ngauri yo fhaṱiwa kha tombo. Tshithu tsha vhuvhili vha ri hu tshi kha ḓivha honoyo muthu muthihi hu ḓo vha na muṅwe, vhoṱhe vha ḓo fhaṱa vhoṱhe, muṅwe u ḓo fhaṱa kha muṱavha, vha livhana na zwo no fana. Ha ḓa maḓumbu, ha ḓa mvula, ha ḓa mikumbela. Mara hoyo o no fhaṱa ka tombo, musi i tshi kuḓiwa nnḓu yawe a i nga wi. Hoyu yawe ine ya ḓo vha yo fhaṱiwa kha muṱavha i tshi kuḓiwa i ḓo wa. Ngoho ya u thoma ine nṋe na vhone ra fanela u i ḓivha ri khou tshila ndi zwa uri a zwi na ndavha na maimo na thundu na pfunzo. Vhutshiloni ri ḓo ṱangana na maḓumbu, a ḓo ri kuḓa u fana, mikumbelo i ḓo ri ḓela u fana, mimuya i ḓo ri ḓela u fana. Mara tshine tsha ḓo ḓisa phambano ndi tsha uri ro fhaṱa kha mini. Mbudziso yanga khei kha vhone, vhutshilo havho arali vha songo vhu fhaṱa kha Kristo, mikumbela ya vhuno vhutshilo na maḓumbu a hone na mvula dza hone dzi nga kona u vhuwisa. Mara ndi musi vho fhaṱa fhedzi kha Kristo, ngauri zwi ḓela roṱhe, hune nnḓu yavho yo no pfhi vhutshilo ya ḓo sala yo ima i tshi ḓo kona u bveledza na zwe Mudzimu a ri i fhaṱeliwe zwone. Tsha vhuvhili, iṅwe ngoho ine vhone vha fanela u i ḓivha ndi ya uri ḽiṅwe ḓuvha vhone Mudzimu vha ḓo mu ṱoḓa.
bivhili ya mudzimu hafhanoni ri tshi vhala kha bugu ya mirero u amba na riṋe ari hu na ḓuvha ḽine vhathu vha ḓo nṱoḓa vha mbidzelela vha nṱoḓa vha sangwane. Nṋe na vhone kha ri zwi ḓivhe ri khou tshila uri a hu na ndavha uri ri na mini ri mini vhathu vha ri dzhia hani na riṋe ri ḓi dzhia hani, mara hu na ḓuvha ḽine nṋe na vhone ra ḓo ṱoḓa mudzimu. Ende bivhili i sumbedza zwa uri arali nṋe nda u ṋea nḓivho iwe u sa ṱoḓo u i ḓivha u i ṱanganedza, ḓuvha ḽine wa ḓo nṱoḓa ndi ḓo lavhelesa uri u ḓivhana na nṋe iwe wo zwi dzhiela nzhele na. U tshi ḓo nṱoḓa a thi nga wanali nga mulandu wa uri nṋe ndo u ṋea nḓivho ya uri u tshi ḓo nṱoḓa ndi zwi ḓivha uri nṋe na iwe ri a ḓivhana. Vhahashu hu na ḓuvha ḽine nṋe na vhone ra ḓo ṱoḓa mudzimu, a hu na ndavha uri ri bvafhi ri khou itani ri na mini. Mara mafhungo ndi ya uri vhuvhili ha vhathu vhane vha ḓo ṱoḓa mudzimu vho no ḓivha mudzimu na vha sa ḓivhi mudzimu hu na ḓuvha ḽine vha ḓo ṱoḓa mudzimu. Mara mafhungo ndi ya uri ri ḓo ri ri tshi mu ṱoḓa mudzimu ra mu wanana, ngauri musi ri tshi ḓo mu vhidzelela u ḓo lavhelesa uri nḓila dza vhushaka hanga navho mudzimu dzo vha ro dzi ita uri dzi vhe dzi tshilaho na. Nṋe na vhone kha ri ṱuwe ri tshi khou ḓivha ha mafhungo tsha vhuvhili tsha uri nṋe na vhone ri ḓo ṱoḓa mudzimu ḽiṅwe ḓuvha. Phindulo ndi ya uri vha tshi ḓo mu ṱoḓa u ḓo vha wo wanala na khavho. Vhutshilo havho vhu tshi ḓo diwa nga maḓumbu ngauri maḓumbu a ḓo ḓa yavho nnḓu i ḓo imana. Tsha vhuraru tsho fhedzisela, bivhili ri tshi vhala hafha i ri muṅwe munna khoyu o vha e na tsimu yavhuḓi yo nyorea, a lima mavhele zwa mutenda, o vha na maḓulu maṱuku, mara hetsho tshifhinga vhona uri tsimu yo vhibvesa vhukuma. A tshi posa maṱo angeni a wana mavhele o vhibva ri ndi ḓo tou thutha aya maḓulu maṱuku nda fhaṱa maḓulu mahulwane. Nda ya nda wela nda vhudza muya wanga nda ri awela u ḽe u ḓiphine. Bivhili ri tshi vhala hafha murena Jesu vha ri vhusiku honovho mudzimu vha ri muya wau u ḓo vhidzwa. Nṋe masiari a ḓuvha matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi ndi tama amba ngoho ya vhuraru ine vhone vha ṱuwa vha khou funa u i ḓivha. Nṋe na vhone ḽiṅwe ḓuvha ri ḓo bva muvhilini hoyu une ra dzula khawo. Mafhungo ndi ya uri ḓuvha ḽine vhone vha ḓo vhidzwa na nṋe nda ḓo vhidziwa. Ndi ḓo vhana ndi na vhushaka na mudzimu lune ndi tshi vhidziwa ndi ḓo vhidziwa nga mudzimu nda pfhi tsilu ḓiwe i bvana kana ndi ḓo vhidziwa nda pfhi muṱali bva kha uyo muvhili. Ngauri ro dzula roṱhe hafha ngoho ndi ya uri shangoni ri dzhena nga u bebiwa, shangoni ri bva nga lufu. Mara mafhungo ndi ya uri vhone kha vha zwi ḓivhe uri vha ḓo bva na nṋe ndi ḓo bva. Mara ndi ḓo ri ndi tshi bva mudzimu ndi tshi khou bva kha muvhili wanga uyu vha tshi khou bva kha muvhili wavho, mudzimu a ri kha vhone a ri tsiluna kana a ri muṱalina. Ndi ḓo pfhi ndi muṱali arali vhutshilo hanga ho vha ho fhaṱa ka tombo ḽi no pfhi Kresto. Ndi ḓo pfhi ndi muṱali arali nga ngoho nda ndi tshi ṱoḓa Kresto. Ḓuvha ḽa u bva ḽone ḽo dzula ḽo vhewa, a huna a no ḓo pfhuka. U ya tenda a u tendi mudzimu, u ya funa murena a mufuni, u ya dzhena a u dzheni, wo duma a wo ngo duma, u ya funza a u funzi. Nga ngoho mafhungo ndi ya uri hu na ḓuvha ḽine ra ḓo bva mivhilini yashu. Kha ri ri amane roṱhe. Nṋe ndi khou tama u fhedzisela nga heḽi. Murena Jesu vha ri a vhidziwa pfhi madekwana hano muya wa u ḓo bva. Vhashu hu na mbidzo ine roṱhe ro dzula hafha ro i lindela. A ri nga i hani, a ri nga swiki ro lenga, a ri nga swiki nga u ṱavhanya, ri ḓo swika nga tshifhinga tsha hone. Mbudziso yanga ndi ya uri ḓuvha ḽine nṋe na vhone ra ḓo bva, ri ḓo bva ri vhaṱali, nnḓu yashu yo fhaṱiwa kha tombo, ri ḓo vhidzelela mudzimu a ri pfana. Hone vhane vha ḓo ri ṱanganedza ri tshi bva mivhilini yashu vha ḓo ri phaphathana vha ri hu pfhi ri ḓe ri u dzhie hayani vho u lindela. Zwi ḓo bva kha uri idzi ngoho vhone vha kha ḓi tshila vho dzi lavhelesa vha vhona dzo fanela u dzhieliwa nzhele na. Nṋe ndi khou ri nga hanoni matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou fhedza nga ḽa uri kha vha lavhelese nnḓu yavho uri yo fhaṱiwa kha mini. Kha vha lavhelese uri mudzimu vha tshi ḓo mu vhidzelela u ḓo vha pfana.
hone ḓuvha ḽine vhone vha ḓo vhidziwa vha ḓo bva sa tsilu kana vha ḓo bva sa muṱali. Kha ri bonye maṱo ndi ite thabelo. Baba washu ri a livhuwa nga dzina ḽa maanḓa ḽa Murena Jesu matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Ri khou livhuwa u ḓivha uri vhone vho amba fhungo ḽavho vho ri funza. Muya wa Mudzimu kha vha ṱuwe vha dzhene dzimbiluni dzavha vhathu vha ṱanḓavhudze heḽi fhungo u fhirisa zwe nṋe nda ḽi vheisa zwone ngauri havha vhathu ndi vhavho. Ri khou livhuwa ḽetshi tshifhinga tshi vhone vha ri fha zwa zwino musi ri tshi khou balangana ri khou tenda uri Jehova heḽi fhungo a ri nga ḽi hangwi. Nga Yesu Kristo wa Nazareta ndi a rabela. Amen. Ri khou livhuwa vhafunzi vha muṱa kha vha ri range phanḓa ri dzudzanye u bvisa vhulalo. Tshipiḓa tsha fhano hayani tsho khwinyelela. Hambi kwakho ndiyakhala One, two, one. Hauna signala. Ifaziza. Volume yoguma. Ati yakusokubhana ko-clock. Zote urarwata.
1 2. One, two, 1 2. One, two, 1 2. Hello, hello. Radona wimbo rune runobva kafaro ndichikonekedze chipidza musikela
dzula nawo ngauri ova o vuleliwa na u dzhielwa tsheo ḓo dzula fhano shangoni a musikela muvhili une wa ḓo vha compatible uri une wa ḓo kona u responda kha dzi systems dza ḽino shango ngauri u khou ḓo dzula fhano shangoni. Zwino a hango tou wanala maṅwe material ho tou dzhiwa mavu heneya a sikiwa itiwa tshivhumbeyo mudzimu a vhudzulela muya wawe bivhili iri muthu a mbo ḓivha muthu a tshila. Zwi amba uri nṋe na vhone ro imisa zwezwi ro tou sikiwa nga mavu vha ḓo zwi vhona vhone vhane vhano a ri tsha tou tambela dzindishini kana zwibavuni zwisimani kana milamboni vha tambela bavuni ḽavho vha ḓo wana una mutengelele uno sumbedza uri muvhili wavho ndi mavu. Zwino muthu muṅwe na muṅwe u dzula muvhilini. Zwino hezwi musi muthu muya u tshi bva hafha ra vhala hone bivhili iri muya u tshi bva kha muvhili hoyu u humela kha mudzimu we a u ṋea muthu. Muvhili u kona u vhuyedzedziwa mavuni. Muya u tshi swika hangeini mudzimuni ni muya i khou swika millions iṅwe i khou bva Asia, South America, i khou bva North, iṅwe i khou bva Africa, iṅwe i khou bva Middle East. Ni muya yoṱhe ya kha mudzimu i tshi swika kha mudzimu, mudzimu ari okay ni tshi swika zwino ngori no swika ni ḓo vha no ndindela vhathu vhe vha 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 tshi tshila sa iṅwi vha ḓo vha vha hangeini. Arali vho vha vha mukreste vha ḓo ṱuwa vha ya paradisoni. Arali vho vha vha si mukreste vha ri hayi hu na huṅwe fhethu hune a sika a lindeliwa ho no pfhi dzi heleni. Tshifhinga tsha hone tsho no ḓo livhana na mudzimu tshi ḓo swika. Zwino hafha zwine ra khou ita zwone ri khou humisa muvhili nga mulandu wa uri hu pfhi u swikiwe u fonine split second u vha wo no swika haningei. Muya wo no swika kale ende muya wo no vhudziwa upfhi u ḓo ya gai zwi tshi bva kha uri wo vha u khou tshilisana u ya nga mudzimu. Mara zwa zwino ho sala muvhili hafha zwino ri u vhuyedzedza mavuni hune wa bva hone. Ndi zwine nṋe nda khou yo amba hafha ndi tshi fhedza u rabela uri havha vhanna vha mbo ḓi ita mushumo wavho ndi tshi fhedza u rabela vha tsitse muvhili u humele mavuni ngauri wo ḓa u tshi bva mavuni. Ndi vhona uri kha heḽo ro fhira. Zwino ndi khou yo ita thabelo ndi tshi fhedza u ita thabelo iwe ni khou tsitsa zwino ḓo vha ri khou humbela dzinyimbo ngo sielisana havha vha khou ita mushumo woṱhe nga u tou ralo. Kha ri bonye maṱo ndi rabele a u eletshedzana hafhu uri murena muvhili heyi ine ra dzula khayo ndi ya tshifhinga nyana uri ri kone uri ri fhano shangoni ri kone u vha na vhukwamani ri fhindule ri vinyuwe zwi tshi bva kha shango ḽeneḽi. Mara tshifhinga tshi tshi swika ro ṱomowa ngauri ri ḓo ṱomowa muvhili u humele nga ngomu mavuni. Na zwino zwi khou yo ralo baba ri khou khunyeledza fhungo ḽe vhone vha ḽi amba nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Jesu. Amen. Ri khou livhuwa kha vha ri tsisele vhulalo ri ḓo vha ri khou thusana nga dzinyimbo. Nda ndi khou nyanga u vha humbudza uri ri songo hangwa social distance ri maintaine nyana uri zwi tshimbile zwavhuḓi. Fhedzi ndi ḓo humbela uri kha floor ri ḓo wana nyimbo ri tshi khou isa phanḓa mushumo. Yesu wanga wa
kusiyanga yenda luva mumwe mune timudi itobeba mwana wawo wachakonanga ete kuvatedzerawo apumurechete ini papandimisiye changolonekisa inenge kuda unembiruza awera usina zvinengawo uiso akawera zvivizondemera idozundoutuva yeso wanga wabuti uziyogoyenda ruva mumwe mundimuti idobeba mwana wawo achakonanga ete umukuvatedzezawo apumule echete urenda tangwa wake ndisike urendwa utangwa wake rolibuwa ara una nzudzanyo yoshela mavu kha muta zisumbedza uri zvingatendelwa arali uri bodzudzanya zvenezvo uya nga muta zvenezvo arali zvihone zviamba zori ri ḓo wana fosholo mbili dzachimbira kha vhathu ndifuna wana indication uri zvihone kana zviwo uri ri kone ya phanḓa ba vandateka vha vha khou shuma ngo to ralo kandi wana indication arali dzo dzudzanyea okay azudzanye okay kandi dovholole ndi khou iledziwa pa uri social distance itonga ari khou iṱhogomela nga maanḓa khari i ite ngauri hezwi zwo no itea vha ḓo vhona ungari vho zwi wana fhano zwino
ari ite uri zvisongoto ngari ngoto ralo zvitsiredza nne na vone izvi avoni nne na vafunzi tonga reiwa kuona 1.5 ngoto ralo kari tongo ralo ndando humbela futi avo nekuritsimela varisele panda musi mushumo chikuchimbira ngoto ralo.
Okay, namsokwamba. Okay. Okay. Asi Nichido Ure Uni Isi Hiraya Denjila Mera Yesowa Hiraya Denjila Erkolibua ndovedziwa apa uri havasa kuimbawo vakazotowanala ka TV rinero kuimba rikovonalesa ngamanda zvenezvo kavaimbe navone uri navone vavonale ngauralo khandiyambe zvauri hoyu kati uronongomuvulunga namusi ndimushavi ndimusena ono kubva sena khandu dzavashavi ndiyatenda vonozvipfa uri ndindu dza 12 zvino hono nukuwela khandu yavu 9 ya Sadiki une varadzuma na vamwe vawela hone vochidhadha ngotoralo ngauralo ndikuona zvavhuḓi uri rine vashavi maitele ashu riafara riaite ngauri ndizvone zvine vhathu vafuna zvone nenditenda uri nakatu achizvifuna izvi ngauri tivozvifange hayani uchipfi ndi mutu wa rufuno wazi kufuna useya ndombula chimwe chifhinga ndisadhivi uri hone pulukwane ndi pulukwane hezvi ndikopfira ndikochimbira tsokuona ishe ndichindiwana ndikatu asangaufiri musi achikouvona achikoudhiva ngotoralo ngauralo ndikolipa ngamanda vatu vonokuimba karizvise panda rikukwinyeredza mushumo katowana rumwe rwimbo ritadhulane vatu vasho mushumo uri tsinopedza kariwane rwimbo sondakaza zote tamadzire onena zuna anburira ufuna wami yanga ndiye sotonani
Tanzania. Mashango oyu ona musina fana chilo babodo urata wasa rabungatsiwana sotuwitsi anga ndiye esokonania rikolibwa mushumo wavhuḓi vandatheika vopedza ngoralo ngauralo rikho akachipiḓa cha vhuraru tshine tshavha tsha u tibula tombo ndi tshi khou ṋekedza tshipiḓa itshi vhafunzi ndi ḓo vhidza vhathu vha tevhelaho vhane vha ḓo thusa na vhafunzi Pfarelo Radzuma na Rokunda Mapila ndi vhane vha ḓo tibula tombo wo vhala u ḓo vha Thabelo Radzuma ndi ḓo tama vha tshi sendela vhafunzi vha tshi khou dzhia tshipiḓa itshi tsho tibula tombo vhafunzi tshifhinga tshavho maike u pfhi ri sokou fara na musi sa ambi zwi ita uri ri vhonalese ndi khou nyaga u ya u vhala hafha kha Genesis 35 ndi ḓo vhala 19 na 20 iri Raele afa a vhulungwa henefho nḓilani ya uya Efrata hune zwino hapfi Bethlehema. Yakobo ambo imisa tombo ḽa tshiga kha tshalo tshawe ndi tshenetsho tshiga na zwino tsha kha ḓi vha hone kha tshalo tsha Rahele. Mulando wa mudzimu khoyu o ḓo ṱangana na nyimele yo no nga yeneyi a na mufumakadzi wawe. Ri tshi vhala Bivhili ya tshikhuwa ine ya Tshivenḓa yo bvisiwa khayo iri a ita tombo ḽine a pfhi for memorial ndi ḽa u elelwa ndi tshiga tsha u elelwa. Zwino na henevha vha muṱani vho kona u dzudzanya lune vho edza zwezwi zwi re maṅwaloni hune tshiga tsha u elelwa vho tshi kona khe tshi ri khou tshi vhona. Zwino musi tsho itiwa riṋe vho sa vharema vho hezwi zwithu zwo thoma haningei mabvaḓuvha kati mara ndi zwavhuḓi. Culture kana mvelele ndi zwithu zwine zwi aluwa ri tshi khou ḓi dzhia vhona zwa vhaṅwe zwavhuḓi. Zwino ri khou vhona vha muṱa vho kona u zwi ita vho tshiga tsha u elelwa. Zwino ri khou ri vha muṱa ri khou livhuwa nga maanḓa vho ḓi itela vhone vhaṋe ende zwo naka hezwi zwithu. Zwino nṋe ndi khou tama uri ndi kumedzele vha muṱa itshi tshifhinga vha ise phanḓa na mushumo wavhuḓi vha tibule vha vhale u itela uri na murafho u ḓaho arali Murena Jesu vha lenga u vhuya vhutshilo ha tea u imisiwa ra tea yo livhana na khaṱhulo. Hu ḓo vha na mirafho ino ḓo bebiwa zwino vha ḓo vhudzisa uri avha vho no khou ambiwa vhane ra khou vhona vhana vha hone vha pfhi vho fhelelaphi vha kona u pfhi hayi hu na tshiga tsha uri ari ri tshi tama u elela uri vha ngafhi khetshi vho eḓedziwa hafha muvhili wavho. Hezwo ndi zwone zwa khou iteliwa zwone. Zwino ndi khou ri vho MC tshifhinga itshinoni nṋe ndi khou tshi dzhia nda tshi humisela kha vhone uri vha ṋee miraḓo ya muṱa vha ite zwo fanelaho u itiwa. Ro livhuwa vhafunzi vhaḽa vho vhaliwa khou tibula kha vha tibule. Uḽa o no khou vhala u ḓo dzhia maike uyu a vhala o ḓo u fara ngoralo ari ndi mu sanitize u ḓo vhuisa zwezwo no vhala. Zwi khou pfala? Okay. Okay. Katutshelo Radzuma. Born 24th December 1979. Died 14 June 2021 and buried on the 19th of June 2021
We have been honored to have you in our lives. You will be dearly missed. We will always love and cherish you. Psalm 23, verse 1. Rikoliwa rikaka chipiḓa cha u vhala na u vhea maluvha arali a hone rikho a vhona khala zwenezwo zwi khou pfhi hezwi zwi ḓo itiwa nga London shunzhi khaḓe ngeno phanḓa na Murendeni Radzuma vha tshi khou thusana ndi u vhala na u vhea maluvha. Ono ḓo vhala u ḓo shumisa maiki uyu. I don't know. Okay, so okay, but kausa kove zdotonga ndi ndo kovala. Thamze zwa kovala rito wana vesenti ya luimbo musi vha tshi khou khunyeledza u vhea maluvha. Riko livhuwa zwihulwane riko ya kha tshipiḓa tshitonga tshi nga vha tsho fhedza dzisedza kha program arali sa ḓo valiwa ngauralo ndi ndivhuwo na nḓivhadzo nga vho Masindi Radzuma musi ri khou isa luimbo phanḓa kha vha ḓe vha dzhie tshipiḓa tsha vha hone. Okay, ndi vha sanitize hei maiki vha i farese. Mutshimbidza mushumo ndi khou livhuwa ṋewe tshipiḓa uri na nṋe ndi vhe phathi ya vhuṱambo vhuno. Ndi khou tama u livhisa ndivhuwo dzanga kha vhathu vha tevhelaho. Ndi miṱa mivhili wa vhomakhulu washu wa Siweya na vha Radzuma he vha ri u pfa tshiwo hetshi vha farana u si vhe na u khakhamujana. Ndi khou pfa zwavhuḓi hezwo. Ndi khou dovha hafhu nda tama u livhisa ndivhuwo dzanga kha vha masipala vhe vha ri phalala nga nḓila i kanukisaho na vhoiwe vha union a thini hangwi na vhe no ita tshipiḓa tshihulwane lune nda khou pfa zwa ndeme uri ndi livhise ndivhuwo dzanga kha vheine. Mutshimbidza mushumo ndi ḓo vha ndi songo ita mushumo wo fhelelaho arali nda sa livhuwa na vhone mavu vhe vha ri ṋea hei ploto uri ri kone u vhea khotsimunene washu. Ndi khou pfa na vhone ndi tshi khou vha livhuwa. Vhafunzi na mutshimbidza mushumo
na vhone ndi nga si vha hangwe u livhisa ndivhuwo dzanga khavho. Vheni vhaṅwe ndi ḓo tou ni katela fhethu huthihi, fhedzi ntendeleni ndi livhise ndivhuwo dzanga in particular kha vha union na dzi khonani dza mufu. Wowo tshi nga pfa u tshi nga tama uri murathu washu khavhe avhe ehone a pfhe zwe na vha ni tshi khou amba, o vha a tshi nga bvisa na miṱodzi, zwi amba uri no tshila naye zwavhuḓi. Vheni vhaṅwe vhane na vha kha program ndi khou tou ni katela fhethu huthihi, ndi ya ni livhuwa arali hu si vhe iṅwi mushumo i ra sa ḓo u kona. Tshipiḓa tsha u fhedzisela ndi tsha nḓivhadzo. Ri na saving point mbili, north na east gates. Ri khou humbela uri vha tshi swika hangei kha zwiṱukuṱuku zwine zwa vha hone, beef and chicken zwi a wanala hoṱhe kha edzo dzi saving point. Vha tshi swika hangei nga nyimele ine ra vha khayo, kha vha ite take and go. Ndo livhuwa. Ro livhuwa maipfi a vhuḓi ngo ralo, ndi a tenda ahuna a songo livhuwa wapo. Na nṋe ndi khou tou livhuwa tshifhinga tshe nda fhiwa tshone uri ndi vha tshimbidze, vho tshimbidzea zwavhuḓi nga nḓila ye vha tshimbidzea ngayo. Muthu wa ḓi tama ḽiṅwe ḓuvha a dovha a ṱangana vheiwe a ni tshimbidze ngo ralo. Nga ralo a no ngo vhuya vhe vha thoma na mushumo hoyunoni vha tshi khou tshimbidza mushumo uri a zwo ngo tou vhonalesa uri ndo lenga, ngauri tshipiḓa tsho tshimbila, ra kona u isa phanḓa ngo tou ralo. Nga zwenezwo vheiwe khonani ya khathu, hu na zwiṅwe zwithu zwe nda zwi guda musi ni tshi khou amba uri nga nḓila na sumbedza ngayo, no sumbedza uri khonani ndi khonani, ni ḓo fhambanisiwa nga lufu. Kha maipfi e na vha ni khou amba hone, nṋe zwo ḓa kha nṋe ngo tou ralo uri vheiwe no tshila u swika ḓuvha ḽi vhuisela na kona u fhambanisiwa nga lufu, na fhambana ngo tou ralo. Nga ralo riṋe vha muṱa ri ḓo ni elelwa tshifhinga tshoṱhe, mashaka, dzi khonani, ri khou livhuwa mushumo wavhuḓi ngo tou ralo. Ngo ralo ndi khou humisela tshipiḓa kha vhafunzi, ṱhamusi ri tou wana vese nthihi ya luimbo. Ndo vhona havhaḽa vha khou sima, nṋe ndi khou bvumela, ndo vhona havhaḽa vhe vha funza u imba primary vha tshi khou setshelela, vha khou simaila, vha khou vhona uri ya zwe nda ṱavha zwo ita. Ngo tou ralo kha ri wane vese nthihi ya luimbo, vhafunzi vha ḓo ri valela mushumo unoni, nḓivhadzo ḓo ḓivhadziwa, ri ḓo livhuwa nga maanḓa zwavhuḓi. Une mbilu dzawela usina zwimbinga une Yesu ankangwela zwivizo ndemela. Kha ri rabele. Baba Ashuri ya vhalivhuwa nanga matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi kha zwoṱhe zwe ra zwi vhona vha tshi ri farisa. Mudzimu wa maanḓa oṱhe na vhone Kristo khosi ya vhugala, ri kumedzela muṱa hoyu kha vhone Mudzimu, ri tshi zwi ḓivha zwa uri mufumudzi na muphuphi wa mbanga dzo bvedzwaho nga u ṱutshelwa nga mufunwa zwavhuḓi zwi konwa nga vhone. A vha zwi ite vha zwi khunyeledze Mudzimu washu, ri a zwi ḓivha uri murena havha vho ṱuwaho vho sia mbeu. Khou rabela ri tshi zwi ḓivha Baba uri a vho ngo ṱuwa na vhumatshelo havha vhana, vhumatshelo havha vhana vha vha tshi khou tou vunḓa uri vhu bvelele vhu vhanale u ya nga pulane ya vhone Mudzimu vha tshi vha sika vha vhana. Khou vha kumedzela kha vhone murena na mme yavho na vhabebi vhavho na vhe vhabebiwa navho, uri kha uvhu vhuṱungu vhone kha vha vha fholise, vha vha fhe fulufhelo, vhutshilo vhu dovhe vhu vhe na zwine ha amba na musi muraḓo wa muṱa a si tsheo. Nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Jesu Kristo ri khou fhambana hafha zwino ri tshi bva, ri khou tshimbila nga milenzhe na zwiendedzi, ri humbela tsireledzo yo khunyeledzeaho kha vhone Mudzimu vhunga vha tshi zwi kona. Ri khou kumedzela na zwiḽiwa zwo buliwaho zwine vhathu vha ḓo swika vha zwi ḽa uri
ive phaṱhutshedzo mivhilini yashu nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Jesu, amen. Riṋe vhalungu kha ri khunyeledze tshipiḓa tshashu, ndi a tenda ri tshi ḓivha. Kha ri sendele ri khunyeledze tshipiḓa tshine ra funa u tshi ita. No me quero go. Oh, arco ya es espírito. Arco ya es espírito. Arco ya es espírito. Bakegulu kari kunyeledza chipiḓa chashu